New Caledonia. Talonga mo le sanga la pi mo le po le Pasifika i le va sa mo fitu tonga e a mo tele sela o te sanga o le pi fa foi e fa le wina ni tala. I fam singa na fo fa iloi o le matanga wenga so fo malo loina le te fatu ora e foringa mai ala to te le mo ina le tasi te simale fa biliona ta la lo ta sanga e fa sa ina o no le mala ai o to tuo nga wenga sa o luma ia i ulai sa fa ali ai le minister so fo malo loina Dr. Retty Shane Retty au no ma se fati no nga fa na te faia o le afata mo ngau le matanga luenga i le mai nga tupe mai fai ungo le wafe ma fu fa i le wafe ma fu lima e se tu singa sa lo mi lo minga se fo malo loina ni sila le New Zealand Medical Journal le so wata wai o le fati no nga fata mo e na matanga luenga so fo malo loina sa fa wa mai la vai no ma le lava se fatu penga e fai nga malo so i fa mo mongo fatu penga e na o le lava ai o si tanga o tupe tongi falu o le tis singa sa tu sia au se so fa pito ya ing fa tino ma le so sei a fo mai fa pitoa ya Virginia Mills Lyndon Keane James Roberts ma Harriet Wild fela fo inga da lo dele sa fa ia ma ai o le toi fa tu ngana to le matanga luenga ma fil ia Professor Lester Levy o se commissioner su ia le fo fa tonu sa fa ape o se filinga i loai pe o pulengo vai nga tupe tua ia sao i le ova o se leni fa alu o le matanga luenga e sa fa ai loi la tu sa tu sia le li po te foringa mai le ai ma la tu ta wai o tau sanga rei tasi e ta wai au fai polo kiki o investimengi mawa e tele o tupe fa alu le soifo mano roina ai le fata o tongo fa mamonga o ta wai o tupe fa alu i tau tua soifo mano roina e si tia i tau sanga de tasi te wai le fatu pro i o le fai tau a fai tangata le matu tua o iai le taungata o loa ma leo langa ma si tanga o te tongi o le melea e te tau ai foi o na si ti ai ma le tala whaara tau o le tupe. O le fautuanga le malo i forno whaatonu o tau langa e tau fian wha mai mau tupe i mea maa nei e fia ma waina. Ai koe ni niuma whaalu vai ngā tupe i tau wanga siwa fōu i mga ala ma le whaavai no le matanga ruenga mo tūla fono le Ministry for Regulation. O se aso ananafi, po le aso le ananafi sa polo fola i le tamai tai minister o aki na e o tamau ainga Melissa Lee. I le tui na tu le mauro i le tonu 4 miliona tala mai te unga tupe. Mo fatu penga o faa moe moe nga tele. I le tau wanga siva le rolangi e whaia au kilani le nātu sanga. O le a faa tuse le na fo i le fono faa tonu le tau langa le vai nga tupe. E tui na tu ai i le tau wanga siva le World Dance Crew Championship. O le for flanga sa whaia ai pato a tasi le asu. Taro na tā pāre pāre mea Christopher Luxon. Ia fono faa tonu le tau langa i New Zealand e tau fia pālo se ledi. I mea mo iai. Ai tau rai i mea whaingo fia. Ai o le whaamutalanga te sia ma le whaatonga au. Ale union tangata tongi la fonga Jordan Williams o tā wai. E le oa mana ia le malo hana lava whautuanga. Mai e tā wai e ulava sa alongo e Luxon e pona whaatono o tau langa le tau fia so ona whaalo se ledi. Ai o le uto e le liu mau whaatasi ma le whona whaatono o le tau langa au kilani. E whaama e mau tupe polo keti whaatau waa sa amu iai. O tangata le ai o vanimo e Papua Kini o lato whaalia le mana o mianu ni mai ngā tupe so ai. E tā pena i mo le asi e stinga le tai o le kare si e kā koriko pope Francisi i le masina fau. E tōru aso le a whaalu le pope Papua Kini mai le aso no sitema e mafuli le taulanga o Port Moresby, Pitani. O le a whaia sinasi e stinga po i marimo. Tā whaari ai le suiso upor kā koriko i le luminga le Post Korea. O te ngātu lo toi whalu vanimo o la tu sui a te ori tāulanga i fō e wha tūsolongai ma te uma au tafo ala tele. E sa whaari e pa tele ni ka di la kali e ui lava o vai ngā tupe sa whanganga e whainga malo whai tu malo. A e la tu te mo mira le tele ato se le ni e whaiai tape en pelanga. O le aso valu o se tela le amalanga to le pope vanimo. O mana o le sui o le so upo le malo Farani le Pasifika e wha ata o mawhamana tu tangata. O Farani o le pule a te o toa. Ma o le pule i New Caledonia li te minei. Sa whaari ele te mata i ampasa Farani le Pasifika, Veronica Rogella Can, le torisi le Pasifika, o New Caledonia o Farani. Ma o lo whatulaf no ina ele tulafo no wha malo tangata lau tele malo o whatasi. O le mana to Rogella Can, se muri mai, le wha waule na wha alia le President o Kon Kelesia New Caledonia, Roger Wamatan,
o whanau nama o tangata kana te pole, tangata i ole ele, o le tapa ina leo le pule lava i lato lava. Ma whaalia e Wame Can, e whabea, e te tau ia Paris na mana malama le temine e o maile unga o New Caledonia, e le o Wharani. Ma o le territorial o iei se ngā sengo e ave seo whainga whakoloni, o te tau ia Wharani o na whaamautuina. As a whaalia road Calacan, o lo amana ia Wharani le ngā sengo sa o tumai whainga whakoloni, ma o lo awai fo i Taladanga, ai pe tai o Wharani, o le pule le o New Caledonia, se ilonga lava o ausia lea ngā senga. Ia taro talonga le tamero sanga le por Pacifica le kapio le wafero for fun le Pacific Nations Cup e kikina soi le story le Barman Samoa ma flying Fijians o le fa lima le ono ia leo talonga fa va malo e tunu lua ai mo la kapio le Pacifica le taro sanga awe ono o ye nei ke le atse melo au tilo ia nei lo le na le turi o le champini o le Pacifica o le fa mana tuina e fo i leo le sela o te sanga o le kapiuni o fiti sa mo matonga sa tau foi ta alo fa sa tau i te tasi i latu ta longa fa va malo mo i la fe se la bus e beta o le kapisa mo ta alo fiti le afe valu se la vas por fa ai o ta longa fa va malo le va ne tu no e tolu fa to a amteina i le afe se la bus fa ta alo fiti sa mo ta longa foi tolu i ia pia ne tu sanga ma ta se manu malo ona fa lawa ne le fiti tonga mo na ta longa i vai fa ai ma toi te li wai lo latu o tunu i le fitu mano tasi le tusa ma le fai ina tasi se lau te usanga muriane o la kapi ko matua tele se swinga o iai e ala tu la fondo o swia ma tanga ta alo nei fa professor ya po se mai ngola tu tale ni la kapi tongi le wa fi ai le ano no ai tupe o yuni la kapi uma fitu sa mo ma tonga la ta foi stamina le la sanga ma tele o iai o se lau te usanga o la kapi le tu langi o fu le ka pisa mo na vas a to mo pia mai la sa nei lu fu li mo kusa yo ile to spulu e a fito ile mo sa mo mai kale tati tonga ya pia e se ta longa fai la so su fito kuso le ole a wo ye tanga ta al mo ile tu so le ono se la ila to la fantasia ti ai il samingo le nei fa mo tonga ole a fai la to la vas camingo fu mo na vas tu atu le foi a fia ma le tano foi tau le vala na I kale tahi ma le flying Fiji entre ma sina phone le talonga a to ile vas ma le limo talonga o foi ile va ne motu e lo ai le tamara sa bori por rangi e lava foi lona lava talaanga talu mai le amatanga ile wa fimere ru fulono fiti o fa no ne ona man malo ile champini man sa mo e fa ai tonga o lo tuli lava se la to wa imanu malo e pu a foi ele fai unga le kapia le rolangi fa o popo le tamara sanga le sanga nei le no au ile pulu e ai nei o tonu o Pacifica ia ma pulu na lua e au Japani Amerika makanata o fai lo nei le fai anga le kapia ki le Kiwi New Zealand Stacey Jones o foi na le tau tu a Roger Tuivasa Shek e talo i Mosamo e talo nga fa malo e lusi fu talo nga foi tau ni sa talo i Tuivasa Shek mo New Zealand ai talon tele uma liki no mauna ni liu ta alo ka pioni o foi ela na fai unga ta alo mosa fana wai pari e Jones sa talo ya tu vasa shake sa I fai lo atu ia tia o toi tele uma liki e mana ta alo mosa mo e foi e masuyo na ainga sana fai unga wa ave ia lana fa alo longa o le to sa mo fa ta o te talo engilani fai unga o ke topa ai ona toi tali mai o ka tamer sanga ni ke Pacifica mari sila o la tani malo I talo fa va malo tolu amata ya o ke topa o folo ina le ka pili ke ni sila I tamer sanga o ka pi fa tauli ali mata mai o la toi tali mai o ke topa November fa nga pa anga male NRL Australia e lu talo ngai fa New Zealand Malaya Apollo Project Stadium ka stete o fata o te tani malo I talo ngai lua e tau fai ai le te tasi I le vao awali mta mai New Zealand ma au Australia la solusul fito ke topa o ia talonga o la fa ilonga ile toi taliu o le au ki wiskala estete mo ste mo mo de tondo le limte sanga ma le talonga fa taulia mo mo ta mai tai o fa ai tonu mai la fe talau I was valu ona fito ia ile o ki wis ma le mate mahatonga le Malaya ko Medium Stadium in smart chepilani ile solua o November o le isi pusuanga alu pesodi ai lauri Joseph Parker o lo taringa ia ua tangia mai nei ma e te tau na fusa stasio panga I le isi pusuanga tele le vao Tyson Fury ma Alexander Usyk I Saudi Arabia ia te sema e pe lamona yerfa mui moe o le ala lava ta pena iai
e se mai toloninga o paka o wai tau mafa tala penga i stomfainga e tau tu i titi ai le vao lona mafa ma tama tino la po o le panga mafa le te mali sa mo kiwi e se male fitu wafe calories e tamo fa ina la so tasi ina ia ausi ai le fa mo e moenga e pera ia pari ai television New Zealand au ia ila mano e tau ia e fury on the fire ina ia Usyk i rehab ila so lusu tasi novema o fa maoni neo sa no paka stasio panga fa popo ile po ele fa mau tuina la wala sana tanga ole por kalambere na o nga lue matoleni anga iai o iai lava se ava no e tu fa iai se la pus anga mashile shang sina le sai fa to ile loina le la pus anga mo moya mati ai tasi se me o mau tino mo paka ole mana ole tu iki tire val ba mafa na te ausia mo se isi na panga ese so ai dai fali ai o fa popo na mafa o ia whaaro ina foi, o re mamafa, o matso. Tala nao ne yaso, maria le anga ia whai ngole mai aso. Mau e tanga te umale o cyber file. Mu, so i foia. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Vi lelo fole tua o tato wanglia mai le whai unga o le riva yaso I lona so wharaile so lusu mantolo rea o le masina o au kuso lua whia lua wha. Ma lo le whai o le whaiva ma lo le taua dai. Waptai atu le sunga ya se uli malau le ifi moa tātou tala. E peona e whafonga mai eia misi lewa tātou tala I tā longa. I nisi fo tama whainga alo ma tama whanau alo tātou taro. O le vainga nei le tātou tala o le tau e peona au e mai le ofisa lewa ai tau mo lo si la fia. I le soia ma le aso antau misi le whai unga o le nei fo I vaiaso. La so le famiglia ufficiale va ai tau e fatto pula ia le awaoa ia ma no yaina iwanga e to ulu va solo I se taimi o le awa ulirei le servilia ngi mai ia mai le tu I ma tu o le mafana o le ia so for wile e mafana le sulu mai o le la a pa no la o le ma le servit ia lo filo I ma le servit ia o malu wala ia ia o le malulu I le poana nei ia o le tau feo lolo se fulu ma le lua tikiri o le aiai tātou e ngoto le la I le fiafiana nei I le toi lima mirute I le intulai ono o venga mo le soa tai au fa mai e iai e wanga fa solo ina sau tui munga e I se taimi o le tai au fitai e kilia I langa iantu I le fiafi ma le poa tai au savili o le angi mai lea mai le tu I matu I sisifo feo lono le angi mai taimi o le awauli o le venga mo le susamo au ki lani e langi le le tau mai ai ia na iau e wha alawela mai I le fiafi savili angi mai le tu I matu feo lono le malosi I taimi o le tai au e ma le songa fua o le venga so a sau e ono yeina I wanga savili mai le tu I matu feo lono le angi mai o la savili I taimi o le tai au Talafantu ya inga wo mai masani o lo mai Samoa le dei ya woli o le venga nei le tātou tala o le tau mo o tau mo le so ya la pe foi le fai unga o le dei ya vaiaso winga o le tau o au e feo lono fa solo ina malosi o savili o le tua loa savili angi mai saute I sasai o lo ufitia I pea Samoa ma e au mai au matimo popo mai a fiai le antero o inisi o taimi o le fautuanga o savili malolosi o lo o fa malosi a pea lea mo Samoa o le venga le soe a wawa inisi o taimi ma rei timo popo o le aiai e fa tau savili inisi o taimi o le ngantu lea soa tai au ma le susa o le aiai nai timo fa be savili e feo lolo fa solo ina malolosi o le tua o loa o le venga le asunga fua o le ato uruwa va solo ai nai timo ma e ono feo lolo ia le mamafa o le tulanga nai pio ni ai winga o le tau le rifo I vaenga o leso I le tautua le reia le Radio Samoa tasilima I watolu amo polo kalame o le manavo ngā luenga e toi fa talofan tuai lau
mai mo malau whaafunganga. Ia mi se lawa mātua ma ila to uma o le rau sauni e piki le whanau a onga. I le tuu ai o a onga whanau I se taimi e le o toi mamau. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whaamoi moe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalavenavi. Ai muise le toi fui ato whanau I le a onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasile I tulai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Radio Samoa, kasilima I Vakolu Amo.
lava wa lava lea uma upu mas kapesi Lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaua. Falava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Sa hai mau sei ila
Lua milu tau taini le afo le lua i le ne ia wauli o le aso furaile polo kalamela mana vaunga luenga ale Radio Samoa moa i wha talo wha tua i lau mai moa ma lau wha funga anga foi le ne vaenga o le wauli ma lo le soi fu maua ma le langi e ma o a mai oe i le ne ia aso furaile o e maua le fia o e maua le foi le oli ia pe o e maua foi i le wha noa pantuai i sio wha noa fo o tātou au lia le whai unga o le vaiaso i ngā aluenga e alanga tui lewa o ngā le whanau e leo tue umi o na tu ua foi lea ia whai o nei a whea nisi o tātou ainga e le malanga le malingu mo leo ti pa i antu le au wha ma whanawhana o le tātou tapa au sili i lunga i na ia maua i tātou i le ma whanawhana i le nei fo i whai a vaitau whaatalo wha masani e le mawhai o tu ua i au auna pa i a le tua
o lo fa le malu I so se fanta faita ulanga lava malo le tatalo malo le on sai o tanto o mai foi ile fai un o le yaso ta pena tuai mo le upo fola ia wale no o le tua ia malo ia tu le on sai le nei foi yaso ia mo le rima sino o kuso sole le vave le alu ia o so le rifo I masina fa pena le yaso asau ia o tanto tu lanta ile si o ia le masina tali ai le aso sau tama ia matali ai le amtanga o le masina lona iva o le nei foi ia tausanga ma lo la vale fa ma lo sia ma lo ia le au solo tama matina ma tua tu me le muli panga toro monte malawa fa pe foi ia no fanga lo to sia ilo o to soi fu ma lo ina o mai o to ia ma fa fana le so ia fa ia enang elangona le malulu ia ka itapo tapo plankek ka itapo ko ma fala au ia Yai, o fa ira nga mengi ki wa le aulia ko se sirfa un le yasu ya fa ila na ingo fala o le suka ya e tawa na inu a vivo na inu o fala o le toto ma wolunga ele ka wanga in fa ila me fo ma isa fa ya so la isa mo pe ro ko mo ko ya so ala o se alwa ko foi le o il mele fa karkali le il va ingo foma ya ingo fo ia ka ko nga ia a maula ngo fo kureski mi pe o le pa u ko ila e ro ku lona ile vai fo ma o le fo ma ile fe langa maka maranga me fa longo ia ka ikara nga ka fa pe chol o le fo ma ile la mai ile me fa longo ro fa longo mo pa ku ia nga no sa fa ia ia fa mai lo marka na fo ma fa ku ku re ki la fa pe marka fo ma la ni me ku ia fa makana kuloi kusana ele afala foi upu ala wa no pengi o la kusi mai le vai e ke alo ka ole winga ora kana ele ai ya se me e ola ka ko wo i foi ngisi fala usa aki nga le lu penkolo aki nga manga mai penkolo aki nga foi vai mai ingung yang penkolo se fa ia lenga a foi olena e sa fa u nga wenga ile yaso patuai is your fa ole ko ri fa un ole fa yaso e talo sia ole da ole so longa le ia tanto nga wenga ile nei fo yaso for really ole malo siulu ole fenga I manga wenga malo o kala wa inga ko ke fa a mi sia ka ku vu ye kumu ko ngo fo fenga wenga malo o kala o inga wo ko supervisor so le kavion la e jo le kano fa le supervisor sa al wa ko supervisor ga ko iku ba ko si inga o ki kia ka urunga fa alon fan usanga uber pa ko supervisor ko nginga ila lo te wo ka ma se malo ya to le fa malo los me sia tanto ye nga lulue ya matutu I temi uma ele o senga wenga fengo fi ya le da me o le tu ya u te fa malo antu ya te to malo le on sa o le mela nga ya nga ile fa ma e smile foi le ya ma fu singa kala e mo singa aka ya wa e ku mai fa o lo inga va veanga e bo ai ya foi ya awori ngalo le fana wa nga piki se take me le o toi mamau ai wala no ventu la talanda I tono for the fingar wenga ya ona so na file no fanta ya ile to tele ina wa saulta o fa ma vai fa fu se ya se tasi o fa ya ngolongo ale o peleki le li o Leon McDonald ya mailana kon karante pe ona yang ya ma tu wa le tape na la balanga o peleki anga ya tu Africa I so tele fa wa wina o ana ta longa lua ya e mi se la vale chama sanga o le rugby championship e pe ona fa nga solo ile nei fo I vaitau o le tu sanga ya e na bo foi la le fa maunga foi mai e le o le temi mo le o tu poi foi le mele sa nga lu mo foi le li o Scott Robertson e le li o Leon McDonald I tu tonu o le campo o le Crusaders I o I Canterbury ya sa tu poi foi le PFA fa pe o le winga la
A fai o nai ele o le leo le vao o emo se stanga tonu o le tau whale whaingaruenga. Po le alo fia i fia i le koufare. Nga o lauka ua kua inga koufare whaingaruenga o so i lunga maro koko maua lunga rua kua i lunga maro suka. Ia o na le i leo sau mi fai. O le mea te tau na fai. E te tau o na sua lau pule le vana o oi. Ia ale o oe ma le stanga tau whaingaruenga. Ia po oe ma le pule, po oe ma le supervisor. E tau o na nonofo i lalo ma whai se tala. A wai ele te. Eoi, e so la ile o na sa i alato i no yopu. Le ngau yopu i anga iei kongo le kusi. Eoi, o le makua lavo langa o sa i alanga o tato. E iei al teimi ala vaila o na sa. E iei fo le teimi te wha alongo atu. Ua makua sa ua koa i whafole o sa i alongo fongo fomai o. Eoi, ina ne i te i lawa tupu se pēwhia. O le whautuanga le tātou polokalame le rivaenga o le awau. Nofo i lalo whai se tala. I le mawhaina e tala noa sa o le tangatalna. Alui o se tangata te whātua i nei tonu o le taupulenga. E ke kala ngoa le iai. Eoi, a wā o le metupu. E ke i arwha anoko merko o whai ngadwe. Ngā le pakia paka kua kore Ia po o whaka paka. Eoi, ia ngā ke i ale ua e a whaina tua. O e ngai sa. Eoi. Ia awangi a vea ia mea. Ma mea ole a vea ma ni me whaafatu. Ulu i o tātou ma whauwha. Ia ole uka ko i le whai ngole yasu. Ku se pise mea fo ile le aku kere ai loloko. Pea i tau nuu i lau whalawhai ngārua. Aia awa pea o nei tānu wantu. O le makwa se laupa senge i alo sauma i le whale. To tonu o le whalawhai ngārua ngā. Uke whea. E ke mā ngava e makua i o le langi lau fia. Ia wana e mānaia ma whana le tau mawutanga. Ia ma tangata o lo o tau ngā lulu e whaatasi. Ia, o le tasi nāu vaenga. O le whiwhia nānei, tāo le ono, teimi New Zealand, o le teimi fo i nai whiti. O le ole anta aloe le tātou au le manu Samoa. Ia, ma le au malosi mai whiti le na vitaui ma le ole pelekile. Tanwai nei i o i Los Angeles, i o i Amerika. E beona e whaafunga anti e telefonu i la waulidei. E ua whaisi umi, tele tausanga o ta alo i a Samoa mawhiti. E langata fo i leo Samoa matonga. E anto ai fo i mawhiti matonga. O le tausanga leni. E anto ai fo i le selau tausanga. Tanu ona ta alo fantasi le ta fatolu le a Samoa tonga mawhiti. I le ta longa o le lakapi. Alono wing e le i wha pe foko ala ka pianga whikako. Ua makua i leva. Loa tausa. Ia o ta alo pea ia alo matam whanau ala Pasifika. I le ta longa o le lakapi. E o le whiawhila anani. O le iaima ni swinga o le awa i ta longa. Le la ngā lo kanga kwae wha e mola i kiki aku ka mai mele. Ia mo lau si la fia. O te lei lope o e manatua. E iei le vai teimi le ne wha ngā solo i ma wha ta iei. Ia le wha salanga fui lele o le red card. O le whiawhila anane. E iei suinga e la iti o le awha iei. O le ato e whai iei fo i ma wha ta iei fo i le wha ngai na o le wha salanga lea. O le red card. E oi, o le wha salanga mua. E ma whai o le wha salanga i se tamata alo. Pe a wha pe fo i lele ua iei sa na pu e mawalunga. Ia ma o se ngā yoinga fo i lele. Ua whaale tonu ai lesi tamata alo. E lua la me tupu i le valea. E oi. O le teuteunga o le tula fono le la whateita i le whiawhiana nei. E maua la red card. E ona e saule i tua mo le 20 minute. E te leto e alu tutonu o le malai. Ai o tua anto lau penda au ia mine o la red card na. A whai e te maua i lalo o le whaasalanga leo le foul play. E oko meki lava, o na lua vai aso i te manoro ai. E le ai foi se ilo i longa o le a whai iai, i lau solinga tula fono le na. O le vaenga lona lua, ia po o le mele tau o le aggravated foul play. O lona winga, ua matua i onga pe matua i tū ngā lava. Ia lau pue, ia po o sau ngā yoinga e whai ai tono o le teimi o le talonga, ma ua a whai nai se si tama ta alo. O le whaasalanga la o le tamalna, e red card, toi whawa ia so le ben. E o ko me kiala, le maua o lau whawa ia so lea, e le aima se ilo i longa e whai. A wai manatua, e whai le red card,
whailinga wenga ale TMO, ia ma ilanto e fo ilanto whaaptoa, o le lanto ngā wenga le whiawhianani, o le awa wa aia, ia le tulanga o le aiai, ia pe talawhia unga ilano o le tula fono lea, o le ban i le lua wa yasu, ia po le ban i le whawa yasu, ai le ai ma se ilo ilonga e whaia. Mana malama, whaingo fie, ia na, ai olona i tūleleng, o le tūle whamai le World Rugby i suinga panteu te unga i o tūla fono, o le saunga le mu o tama ta alu, ia ma teine ta alu fo, ia o le situ, ina ia whai titi ai, ia le mele ta o le ta alu leanga, ia po ko inga pu e fo i lele, ona ua to a tele tanga talaka pi, ua a whai na i o lantu mawhauwhau, ona o le mea lava lea o le pu e mawalunga, e le ngantai le pu e mawalunga, alto inga pu e fo i lele u ai ako ilano, ia pe u ai tai lano le stanga tata alo, o le mafua angana lewa ia tātou te ungalda, o loro winga, o le fiafia nei, ia, nei te wafa te iai o impea e mai moa antu lau TV, pe a wha pele Jesus, ia o le a ia mawaina se red card, ia o options na o le a iai, mua e tuli o i tua, e tuli o i tua mo lusful minuti, min mo le ta alonga atoa, a mai a lusful minute, o na mawhaile o na sui e tutonu le stanga tai suia oi, mantua len whantai mo mua le tula fono lea, ia, o le si vaenga, a wa apea e onga, o lona winga, lua wa yasu, o ko meki e le i se whamsironga e whai, a whai maka o kia, matunga, o lona winga, e wha wa yasu, mai le i fo i se ilo ilonga e whai. Ia, e i mai si vaenga, o na o le iel komiti lantou te ilo ina, ia wha unga, pe a wha apea le o na Mose Red Card, a se si le fia nane. Oi, o le Pacific Nations Cup, o lea e whātai ei lea swinga o le tūla fono. Ia mai si foi ta longa. O le masino November i le neito sang. A mai au mai si ta sanga i o le awha ngai nai. Lea foi tūla fono. Ia o na awina tūlei o le World Rugby. Se i whaia i ele lanto i loilonga. Ia msa uni atu ai moi si ta longa i le tausanga fau. Ai le ngantai lea o le anga i antu mo le ipon lalang. I le tausanga e lua fitu. Le tani malo ai au se ta lian. Ia, o se talana mo tanto le diva hengo les. Ia, o le whamtalanga le saua i muli. E pui ai le saua le mu. Ia, e pia ona whaiatu. Ia, i tei tutusa la le onga o le tūlanga fui le pio ni le lakapi. Ia, antoa i fui mo le talonga o le lakapi liki. O le player welfare. Ia, po le ola manuia. Ia ma le saunga le mua li ima tama i ta alo o le mebi to silina o na tāua i le ringwa i ta. Ia mai tātou te leo toi fia wha longo leo toi fia wa ISIS i se tangata. Ia ai mantua ai manua tinga ai nai i ta longai. Ia ka ilo ia e po le aso whiranga. Le aso langona ia. Ia se wha kalipo i lela mua ranga pingi au longa o le red card i le fia nane.
se funga malina o le sunga tau fi fa o Sofia le divanga leso ma le bese wa fa go ida te fa da wo to se fulu minuto na tale o link to line tolu sound bai hello fa malo si mo le finga wenga vala o mai le tolu fitu tasi lima i val tolu tu al radio Samoa mo e le divanga o le awo Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, i le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase furu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a furu lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, i le Manhattan Function Center, i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis i le Old Watasi, o i watasi, o fitu o walu. Old Watasi, o i watasi, o fitu o walu. Ole tui sa mau brothers, I feel maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, sala le tau mo fie, Omega ka, fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisi le Omega ka. O le atatala aloa ia le lala fou o le Deals Direct i le asu tofi, le asu lua se fulu iwo au kuso i le tua tusi lima se fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, o mukuka, ka peta, mea whaingaluenga, ma isi tele o loa. Wala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha, iwa fitu o. Lua tasi wha, iwa fitu o. Te tala fitu aso le vai aso, mai le iwa le tai au i le fitu le afiafi, i le lima se fulu Love Grove Crescent o Tara. O iai avanoa e le ai se tutongi, mo so isu enga o le kānesa o le tau fale. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. Olo o iai vaenga e whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo mauta. O le nei siaki, e mawhai o na vawe i loa ai le kānesa o le tau fale. Ao e le ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa, e ono la vea i ailo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fomai. Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. Yo e taimi ngona wati lau fitu minutu o toi fitu minutu na tana le tulai tonu e toi whaatalo whantu ia le Radio Samoa ia malu tanto atunu ma fitu me pele tanto ala leo a mese le tanto por klamili nei o le manava o ngadwenga Samoa e leo matala antuni le tanto leina wa fu le tanto por klamili whamalo tolu fitu tansi lima iwa tolu e whaatalo whantu le tanto walau Kara pai sa ako barota fua ia so i fu manuia i lau tama lau sunga tama i tau wa mael tama Manguia le le kua banga sa ako bara ko faste bangu. Ia le lei mau lava no. Papka sa ako blo mo mo pa balo lo tunga sa ako mas ko faste bangu ka kua kungu. Faftai. Ya ro pa yesu ga le lei makinga pa ia pa kasi ba lua kara fideli ngora fiafi fo ila inga bi ia le li. Abalo kula tunga pa penga sa kra le ba ese pa kua ro fo man for penga nga la tunga pa penga ka ala famba manta. La tunga pa penga Filipo Maliku kai Filipo nga seleka nga karisia nga seleka ape sunga ka kai pa awi alimba se Filipa sunga pa penga ba ele makiva ma fa ku akwes sunga pa penga ka psira fa ma biliamba sunga pa penga si pa malika sunga pa penga pinyaso makarusanga apela funga la pacho fa lubarani cho penga mga la funga kalo bambe fa bungara liba man fuaro penga mga la funga fa boka luanga fa ku ya ilen man fuaro apeka basa basi ma fa ku ka badi le vai apela funga kai badi ka mbange ma peka fa ka bale vai apeka badi fu pau ma pepe la o ya kai badi fu pau la o ya ko bla kai pau ma fa ku penga mga la o ya bailaka ma fa ku akuigi longo arisho ka mahana bo ana maro ka simbakua makinga makua ya vainga apei fu mbo ka sa balolo si u penga mga
ya whenga urungia malikausi ngā seleka, ya whenga kofilau kongia upu marwhangau, ya whenga ya upepe yoange marwhakua asar basinga maronga rue, ya whenga songi arofa marwhakua kangwaora kai badia bafusi mahelen, maronga rue kai badia karifa komiki badieka, kai badia ei kupora alori, kai badia singape marwhakua pule tua atoa, ape kai badia lote marwhangau whenga mngarwega, ape leo kambologa, la whenga leo kambologa maronga rue, ya whenga le baru se engi marwhakua asia, le baru mengi marwhakua adisiki, ape sarunga bautua, lili sarunga bautua marwhangau, ki ngā bakua Angola, maro ngora kausi aiga, ape la whenga ai ongo isa peka, apeka aloha papuisen, apeka bali kongolia mahine, ape bale pe masurika Australia ki ngā bakua ape alfangi makaba bakua vai poalo fak, ape le au malili, le whenga le au marwhakua alili, ape kol pai boa vai marwhakua, ape ia le fobaki ba eseka, ape ia so se le whaka so se makauku, le whaka so se lepa sa mai, so se lumoega, so se lepaka, so se lalumaya, so se boa boa. Ia. Ia lo whaaku ia kau sepa makai bari pe mika whamaroga makunyei. Ia lelei, whawhetai la vai butau. Ia lelei alofu te lea tumanu nui whainga neva yasu. Ia lelei whaasoi fui ia, toi loa tatu whalau lunga le leina, whaatalo whaatu la lesi tatu whalau. Malo soifua isa ako. Malo soifua sola au? Isa ako. Ia? Kua pa ufa arua la lola ka kerefongi ko Ya. Kua kerefongi wa pa la lola kerefongi wa ka moe solea. Talo fa ia malo ati ati nada unsai. Maula mano. Ia ole na. Ya fa malo fa anga foi mo nai ai ngai nei aso. Patu fa malo ya fartangwa ai mlai ni umar fa nau manuia senga e o lua manga wenga nai tu ole tunu ya fa pe foi tama fa na wor PIPC clean eating ya masi ono sa po e fa le alili malo la vanga dunue ya masi se fa na ya o dise ya fa pe ya kopo mas fa na te o sai ya o ya evenda ma radio lo fa ngai foi la to manga wenga dentro la leso vanga mori tamaya taundaula matiute ya alofa tu mo luan marifanau fa pe foi karima fa lele marifanau ya oswailua mana ya marifanau fa pe foi misava sidi ma ke marifanau o ainga umala palo fa no mai fa tu fa malo fa anga mo oto ya manuia le weekend pero ai vai as fole alofa marianga le ya fa malona ba tu ya solo au nei Henderson ya lo fa tu mo lua sako manuia to time lua tiute to fa ya so fa taila solo au lo fa tu will weekend fa so fuia tanto vala muli talo fa lo fa sako so fu manuia malo so fu lange ma you ke ma fa lo ya so ma ya tai nga ko ka wa do fa fa sala lau ia Palo lo ko isa ko ke lo po kala me lo ngala la leo le makango fio lo su fo. O ti ngalo wa isa. Ia. Nga sa ro ri so ku pepe mi ko solo ko fa lo ko malos. Ia. O me fo ngo tu malos si. Se o malos si o makama makua le lo ko yo ngalo pa. Ia. Ese lo vi mi ka ma makua le ngalo pa malo. Ya malo ko la usunga ka kai fa mo man po kala me makango fio ni. Taylor. Fa malo ko fa ya la fa nga le ni e yo ti. So se basa no lo nga lo ai la fa nga kala ya le ko. Fa malo ko ya lo ma fa nga wo se ngo po kasi fa le adili o fe la barka porque lo que o lo ko nga lo po wa i so se bala winga. Pa mano aku so fengi se poi ya ke o ngai ba ngole afia pa pega fo fa mano ya lo fa nga o so ki ngai vai ro ali paka pa mano nga lu ni yaso ya fa mano sa fa nga lu ma ngai po fa le ku o ma nga lu nga
Ya, le fa mano le ke va ngala sia si la usuka sa ko mal po kala me makangofie. Ia le fa tai fa pena fo ia lo fa tu manuel weekend. Ia le fa soi foi. Ia wa tale tu la tolo ni sa ko sole. E se nga isa uno fo iso le li umile li sia ipuka. So le au ipuka wa po nga li si pe ma le course for me. Elanga e o de favorite ai tau. Fa pe o e pele pe. Bela fer fan. Ya, se uma fresca ko kala li sa. Ma sole. Ma nga ia lo la e sole a. Fa tai. La in fa tau tu. Ka lo fai. Po ai oi. Le ai. O lo mea no fo nei asu. O lo mea no fo bai le. Fetelanga ia malanga. Iu. Ya. Iyo, malanga le ala le nai fit. Ya, na sa mamau ai sio na man me sio na to lo sio na fatu. Ya, na sa bomoli mai lo me fo nei mai. Ringa na fa sa mo o fo mai fiki. Ya, ora. Winga ko ro lo fo fi fa lo ngor pese venga da kapena. Mas si. Oh, ia. Que pole se mo con le ka ko le a. Mo con o uso ko le pese. Pe aka alon mo ja mo fiki. Ja, maar no ni fa malo si mai le dia so for really. Ja, is tanto wanga I mo ai ia tanto tala I vai fanua. Ja, on tali mo yele fa winal tanto por kala me le fo ya wo. Ai ma no la vole on sa ia ile malo tanto tudo. Ja, maar no for ka fa io. La svane le ali sa. Ia. Le so ka fa ga. Manu Rex. Ode. E ka ko fa mo swa fua. On so ma fa ia ko fa. Fatalfatu se whapoponga o talafopo le radio Samoa ile nei Asparele. E to luate nei tiwangi ngai li poti le sona o sofa ia mga o ia ni ala meto tino e se kulupo talavo inungo se pasi I au kirani. O lea whaalablawe pe o le ripotia le News Talk. O se so o atu I tua o nisi fo I o sofa inga whaapea sa tura I mai fo I mua I a wala o whemalanga inga lau telepo public transport. A fia ia teine talavo ni manuanga I fōringa ma o whamani ane fo I le Auckland Transport no lato wilo o le nei mata upu tu ina tuai maata o le mata upu le I leo leo. O teinei te to ruaranga I ane le pasi mai West Tamaki Road e lata le whetaura inga ala I St. Heliers Bay Road po le tasi leo aure raso se furufito na masina nei na anga I ane le kulupu leo tamai tai maari I po tama mateine talavou ma whaatonu teinei te tu wane nisi o la ai tema ia I latou. Na whaau lima I latou ia I teinei ti malo I manuanga pa mai leo leo lo whanga soropere suenga. O teinei ti na fia u whamatara I ripoti tai su whatau sanga na mātustua na anga I ane le tauranga whaatau I Sylvia Park mō sa la whaataunga. O le ri leo lo mōria na whasi o tia o sita mai tai o Jan Fei Pao pe o na sira fia le tōtele o tura I mai mō leo rua I teimi le whaamasinonga. O le ri I saina o Ting Yuan Chao sa tura I whaamasinonga maurunga I Kalastete le so whaonga I le audio visual link. E rima su tolu tau sanga le matua na moa I mōria I le awe whaamarusia o Jan Fei ai toi suia mōrianga le whasi o tangata. No ia te ena mōrianga ma o toi whaaturanga mai le whaamasinonga le so ruas putasi o ke topa e wala wina I le mata upu. O si tamai tai whaatau whale po le real estate agents o Jan Fei whaasfu whaatau sanga o soifua tau sa iria mai a iurai o le tau sanga tarua I Kalastete a ras tolu sfuru o iurai o le tau sanga nei na maua I ni wha maumaunga sa tu inatu le coroner o whea ngai ma le suenga ma tāpuni ai roa ma le suenga neo neo ai whaatari ai rei unga o le whaamsinonga o le ri lea ua mōnia nei. O iei se wala au na ia whaasalo na toi whauru whare mai ni tamato mai Australia I New Zealand ina ia tau fia I le vairusi wa whaaleanga I nai tamato I le atunu. O ri putia le Radio New Zealand o le wala au ua sau mai le Tomatoes New Zealand ma ua tā ua a fia tamato mai Australia I le vairusi e whaingoe na whapertania tomato brown rugose fruit virus ma e lua ni toanga I Australia I saute ua whaamawina le a fia. O e nisi o loa au mai Australia ua tau fia le tu maunei le primary industries a lo whaatanga pea tamato mai Queensland le whapea le o a fia I le vairusi.
O lo so ina foi nisi o fatu o lo ono a fia i le vairusi, a wo fai mai le Tomatoes New Zealand, o le vairusi le nei e vave tele le sosolo, mai vave no wha leanga i nei fatuanga, ma o le vairusi au pito onga lea a fia i le fuala au aina. E manatu le Tomatoes New Zealand, e le leo na tau fia umatamata o mai Australia se ia maea, ma malama i le suenga o lo whaia, i le tūranga o iei le vairusi lea i Australia. E leo ta ua le ripoti se tari ato le Primary Industries i lea wala au. E tolu se furuiva tausanga o se ri o le atura i whaamsinonga, ina ua whetau ina sa ia ave atu se taavale le tu se sea le motorway au Kirani, a o tau muri ai le vaale le helikopta le reo. O le sa tini sinia ma le ofisa i Waitemata Rogers Mall, na ia whailoa ni televise tasi, na longo ina leo i se taavale i le State Highway tasi le tu i saute Wellsport, whetau ina lo whaongaani lai sene ngao ia, tu sa lepo te o le whai le waweawa na le la. Muri ta ia ilo le helikopta leo se ia o ina lu ese ma le motorway i Dairy Flat, i se sawa i le whatangaina. E le ituria leo ana whaaturanga la tu spaika i le ala tele e lata i Gravel Road, le ana ui tonu atu lava iei le ri i le se temi murmuriane ma pu e ilo e leo. O le soitu le eil whaamsinonga i North Shore e tali ona morianga, fai mai leo o tu ai ngā yo inga whapenei, e onu tutupu wai whaarabelawe onga, ma a fia tuai fua masoi fua na isi tangata o lo whaonga ina le ala tele. Tala murimuli, wa whaamaunia le whaia onga le Kiwis, Stacey Jones o Roger Tuivasa-Sheck, le ua whirifiri e taalo mo Samoa. O Tuivasa-Sheck e lua se fulu ana taalonga whaamalo na taalo ai mo le Kiwis, a ua whirifiri nei e taalo mo Samoa, e peona liputia mai le One News. Fai mai Jones, sao la tala noa ma Tuivasa-Sheck, mai e ta ua ile tūlanga lea, e fia taalo mo Samoa e fai masui alo na ainga, mai whaarolongia Jones lea tūlanga. Ta ua fo e Jones, a ia whai loere li taalo, o ie mana o e taalo ia mo le Kiwis, pe ta iwa mai a whai ele whiriwhiringa le li o Tuivasa e taalo mo Samoa. O le whai ungala o ke topa lea fuafu e taalo ai Samoa ma ene langi. Ia o tala ia le Radio Samoa mo le nei fo yaso, manuia tele le whai ungo le maiaso wha soi fua. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ioe e momoli atu le nganga whaafitai le wharatua i Amriama le topo mare a wafoi on tātou reporti tātou talafou. Ia i le ngana Samoa pe ona masani elo na tautua Iaso Taitasi le tātou ala leo le Radio Samoa. A mai se ilunga le tātou pota klama le manava o ngaluenga. O se vainga neisi o se reporti ia o le talo le tau mai le ofisa va ai tau ia i nei au kilani. Ia o la uli nei o le tele ona o le ai nei uanga. Au o nisi o foi vanga pe ona muli o mawina. Ia anga ia tule fiafio na nei o le ai fo ina ia vanga o le ai timunga nei uanga. Ia le fiafio na nei mo se bilange me le tui ma tu. Se fulu fitu ti ki really vela mo lunga le so fai lava sina ma fana. Al malunga le pona nei e se fulu ma le loa ti ki ri ma engotola la ele toi 5 minute toi tali tu la e ono ia le fiafi ana nei. E so ntao be au lia le lofo le tua e telefoi ona ia ti munga le so ntao mai le vave au ntao se on tu la woli ia au fo inisio vanga ia i le afiafi antao ia mo se taimi ona fa au le ti munga. Ia so vile ngi mai le tu i batu i sifo ia i le afiafi au lia ntao. Ia le vela mo lunga le so ntao se fulu fitu ti kiri valu ti kiri le malu po. Ia ma e oson la ile toe valu minute e toe tali tu la e fitu ile vaveao a taeau. Whaatalo whatu i ainga mawo lo whaatasi mai lunga le tātu pora klame nei ma le tātu ala leo Radio Samoa se fulu 5 i vatolu amo malo lavano nusai malo fo i tau antai ile nei fo i aso. E os benga nesi reporti o le talo le tau mai le ofisa va ai tau inai Samoa. Winga le tau wau o au e feo lolo wha solo ina maa losi o Sevili o le toa aloa Sevili mai saunte i sasai o loo vitia i Samoa mai au maia au matimu o puu e a fia ila tunu iniso taimi. Pau tuango Sevili maa lolosi o lo whamolosia pea mo Samoa. Mo le soina le tātua tunu au iniso taimi e manai timu puu e iai. Whakatau Sevili iniso taimi. Taimi nei Samoa le wa iwa minute ia wa tia enile tu la whale le fia fina i Samoa. Ia, o lea ua viva minutu petena le tula tolu i nei Aotearoa. Au svengina se reporti o le tala le tau mai le ofisa vai tau ia i nei au kilani manai Samoa.
Afut mai pea ia i lawala le Radio Samoa se fulu lima i vatolu amo ia ta ma afut mai ia ana por klam le nei mana vonga wenga ia male to una fa to vale ni isa ko mal to fa se manu ma stats maftanga se aulia le town le ono la fiafi anani. Waloa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewenawe. Ai moisa le toi fui a to wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasile i tula e whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Hey, lomaki! Hey! Oh! Ia, e whātutu atu so o manatu. David Tua le nei, alo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i vatolu a mō, Samoa i amanuia le nei aso. Lafo sau 5 selau tala pe sile atu i Samoa i le vau au kusama o ki topa i so se lala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaifa tau e tu sia i le MoneyGram. Tu usau whamatalanga e winga i lama tau au nanga e maua i sau pulau.
a whai o lau taimi mole nei la mātou au nanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram e iai inga whapitoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafaiga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tina ma le whanau, o le ase tau tāpenanga mo le asotama. Po e mai se Vilo Dad, a o wha matala sana tala mali e po se poka di tau wanga o le asotama, ua whaingoina o le Dad Jokes. Mo se avano e mawai sana whailonga whaapitoa. Woo! Ia awane o vantu ma le 2 minuti le umi. Ona tūle i lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz, o le Vilo e tele ana reactions i lunga le Facebook, o le amanu maalo i se whailonga mātanga o fie ua uma o na tāpenaina. O le Vilo Dad, ma lafo mai. E whaangata le lafo mai o tātou videos i le aso tofi lua iwa au kuso, le iwa i le taiao. Na lau leo whailonga i le awhara sifuru lua le poklame a le fia mai show, i le aso tofi i lawa lea. Manuia le aso saotama, mai le pulenga ma le whenga luenga a le Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sifuru iwa, mo i lātou e sifuru on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Yo e taimi lunga lawanti lawa full feature mana fa minuto petene lei two line tolu lawa tau no manini show fa asina silanga ma fa linga le tanto official Radio Samoa. Ora fe finei le asfarele le asulus fultolo au kuso o le a matai le conferenisi o le Pacific to Nations mo le asfarele le asulus fultolo au kuso la stonai antoa le asulus fulfa au kuso ele ai se tongi ai o le fa moe o le fia fa tasia o ka le sia ss e a o le toe fia fangfango tupulanga talavou o e ka le sia matangata loto o Pasifika mo le fa tauaina ma le fa maite o le ngaluenga o le fa misiona ma le ustaia o le fa tonunga ale i faola e o e fai nu umalava masou ia o le a fai ala konferenisi i le Aukilani Community Church i le Tuantusi i vaono Lansford Crescent i Avondale e ulu fua ia au mai le talavou e whaalongolongo i fai la unga whapitoa ai mai se onisio tupulanga o le a fai a lantou mulimau ma o le a whamanato ai foi le se fulu tausanga talu ona a mantan por klame whaamisiona o le Pacific to Nations. Ia, au mai sa wo mo nisi whamatalanga whapsotai ane Bonifacio i lunu e le numera olo atasi iwa luolua valu fitu o olo atasi iwa luolua valu fitu o whafutai i kalesia uma o lo ngā lue whaatasi ia ma whaipa anga whaatasi au wale nei whaamoimoi ia mo le au tupulanga. Ja, awan ingalo sau lo minga o le tusi o le songa fa tesi ai ma le lo minga o le vau fili e fai ma mea lofa ai mo le Santa Ma ia e mau ai fa lupengo Samoa i sisifo o nisio a tutuila o manua o nisio tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa ioi ele matai i le whainga whalavlawe peo o Vaipuiponga o Maliu le so singo a inga ia o fesile whainga Paolo si i whaaloalo whaalenginga i kaile sia ma le tele ngano whaalolonga e na o le fitus fulu tā la le tau
Ia, na ole fisa lava Radio Samoa le tolu pa tolu no Hobble Avenue e mawili tanto tusili nei o ni si whamatalanga vala au mili tanto le tanto ofisa luono lua tansi lima i vatolu luono lua tansi lima i vatolu ia pe tanga iane i le tanto penga tawhailangi o le shop radiosamoa.co.nz e whaima yeisau oka ia awene ngalu tanto penga tawhailangi na wa mo tanto ia lala fafu mo okilani o fafu fo inu sila e mawhaina whaimina naso oka ile tanto penga tawhailangi o le shop Radio Samoa. Au taimi lunga wanti lea wa lua se fulu minute wa te enelingi tūlai tonu tamaiti e au sauni mai tanto wale tanto Port Club e ofisili matali langalonga ni malo sit falfekeke o le Finas Delights ofisili matali au fo ninga lo nei fo ia tamaiti o le whaatau no ele tanto sei e loa e po oai o lea o le amana maro e se mea lofa mai le tanto falfekeke o le Finas Delights e mole atu wha malo e i mantua a wa fo ili wha malosi e piki fo i alama whana wa onga ile nei fo i vanga le so fa malo atu fo e la to fa se manu malo la vale on sa i man ngalu ya ole tanto tau fa malo la vale malo le on sa i malo fo ile fa malosi o le va i tu fa fo i o la e sulu mai le la le si tu tau fa malo malo mai fo winga o le tau ile si tu ya fa pe na la va ya le nei o langa ri sa le aso wala ni le lei o le aso fo i o le lei ya o le aso fo i o e fi o le aso fo i o e fi mouse tangata ya ai uia ile e fa be na la vale ni yola o ina o fia mau ya si o fia mau ile loto ole o vai e winti e ali le fa longa ole loto le ia le tele ole no vai tu le solo e 1 milione la dai ile lo la penga i si wai le am si singa pisa mai po i wa manu malo isi ka ko fa kalir fa ngol ve su polen tu langa na ole o tu yai man ya ai tulino ya eli isa o lo fa mai le o Roger tu va sa chic o ye fi ta lo le to samo o le fi ta lo to ma lo le au kiwis ya le wo fi ta lo le au to samo le sa ni en tu mo ana ta longa ile fa ngol le tu sanga e le masido no ve mana malanga tu ile to samo Fela tu ta longa mengelan ya mantua e sia le liki tanto inei ya ese vol ko nga liki da ye o Britania ala fi nga mele o ri nga la ko ya ma kwa number 1 la ko liki ya le fa ko le na ele ya number 1 le liki ngai ya si ka ko fa kanida o so o le sinirisa faila la filfilia ya le o rancher tu va se shekile a vol to sam fer kulanga ka un ka alo o le ranga tūlanga le tano le timi. Ia, mantua la e ta alo le saka alo fupeki. Ia, pe ia la wa senta e ruka maa loa ke mi. Ia, tia ulawa ia malo vai tu i le ia i le tino. Le tino vo ia ma le builder le li ia Roger. Ia. Fitau i le layer wing. But fupeki. Fupeki au ke vai ko le sasa me agmano na mo le ia ia. Ele isi lo ia tu va sa ngi vai. Ia ta ilo ia, tele ilo tele ia ila le tu langal na wai. O Roger. Ia na tele la vale tele la fa mo le le atinu i New Zealand o le ai tele swinga le Warriors. Ele nei fo tau sanga. Ia tele lo mo tino tele. Mantua. Ile nga sko kasi ka fa isia. Ia. Olena. E kaunga alo le uma tanga ta uma. Ia e foi listing. Ke fi we ka lo. Lai le ia ko ka. Ia manu siali si. E va pengar ni ora. Man. E te wa fa pe o so le ma kwa fa le ko mo ka penga. Ia. Ele ai. E pa wa e o pe kasi sia so ngami si e ko re nginga nga ya re ka le ko. Mana ia fu ile no manantu nasio. Anga le o taimi le ola te uta te whaape so ko i o kia au so se wa so le loka alo ngi ai a ve na be malu i tau ia te ui ia e tu matua inga lue le taimi ala ngai ole mea ai le voi le fai inga e ke de malu kongo ai e malu fo ia e loa malu wai ole mea na tupu ia tatu e fi e malo ai mo kwa ika e foi kwa le ma sangi me ngor foi ai nga foi ai nga la ma ku ro seli
So ia se ko ke whapenga. Ole tūlanga nai pe ole hei ole mutu wa o ngā lefa nau li isa. Ia, mai. Tamaiti, e ha mai lea o ngai le rei asu. E santo wo i lea onga. Ia, pe ole na fu isa e nofo le rei le whale. Ia, le lei, ole ea fu, ole ea e maruru. Ia. E rei tai ana o mai le tau maa whana. Ia, o man tuari isa ko. E umalo le winter so o malea. Ia, so o male spring. Umalonga spring water tato. Ia, so o lo malea. Male summer. Ia, male submarine. Ia, umalo male summer. Ia. Ko soro meanga pa u. Ia. Ia. O le meanga. Ia, wai, isi ka unga, isi ka unga. Ka kou e ka o autumn. Au Amerika. Ia, langa fia la wanga e fo. Ia, o tātou wai e nei New Zealand ma Australia. Ia, ka o ka kou o le autumn. Ia, pole vai tau huile. E tō ulu ai ia la o la au. Ma kele ai le la pisi. Ia, ma watu ai ma ngā la pisi to tono le tau whanua. Mai lumo le awala. Ia, pe mai fo le koukua. Oi. Ia. Ai o lela o mai vai tauri isa ko e masangi anga o fa Britania ta o spring clean kai minga e ka penga ia te fa mauta ma te fa lawa ia e misia lungo mi o karivan kero ke leilo pe va fenga o umala para so le lungo mi o tarivan ia wai le isi a lula pala nga i lungo o karivan ia mana tofu isi o le mele turo fa fonga na turo mele le pefu o le mantua i tele lava le pefu e ma sanginga e alue sandu le pefu i lungo o karivan Ioi. Oh, fale o ia inga ngai kinga ia. Ke isa mo. Ale me ke fa ko. Ole me lo le pefu sa fa kasi male ia. Ia. O ke fa ko e polo kai mala vai. Ko e ola i mala au i lunga ala vai. Ole. Ole makua maka ki, sorry, makua maka ki. Ele ma fa ka ko nga fa usi se me fa pena. Ta mo ye na ni sa. Po a me ka ku ki fa ia. E ma e makaukia kwa ia fofo nga le wai ole bena te no fo ma fo fa pe tol e fa nga poro ka runga ia o si te mi o la ia ole ke le ole pef ia nga la pala fa ka siro po fia ka usanga nga wa pala nga ile ia lua se siwa ole olona fa le to lui fo le menga ko ko ngole ala vai fo le po le pale alu ile va mali na polo kai le tolina nga va ila ia le la ko le vai ngai ko ngor ko fangu ai le ia la to mo fai le faima fulu ia pe a wol fai ke mi le manuru ma we como fai pe wale mo fai ngai ko urunga le fa isa kwa lo fa le isi o pe fai nga me lo no wi fa so ta ila to na fai nga wenga na e ma fai ona fuluina lunga o tātou tarivai. Ia leo ngā. O le fai awa ngoa i ta ako e la koe wha o mo lunga o apar ko wha. Au ala mea. Ia o ngā e mo muruka kai mama. Ara wa ia o e risa ko. E ki pai. Ai mo ka e maka. Ma fai maso. Ia o lena. Tamaiti. Ia pa sa ni mai tanto fasili leo umana ma tau una ma tau no te masio man ia i nei se foi ma tau pu le la fasili antu ia isa aku o e no ali isa aku fa afianta alo fiti masamo fa afia fa asful vitu fa afia asful vitu asful mo vitu sorry fa alo fa ia samo ma fiti o le fin mai i fa mo Awai o tau sanga nei le anto i el se lau tau sanga talu na kapi ia sa moa fitu motonga ai i se forka la fiki le fama fo me ola ko ka ngu o kula kapi fiti i le afe i se lau valus fulu marfa o i no afe valus se lau valus fulu marfa o longo winga o le centuri lo na fulu marfa le ana tau nu o to ile la kapi i fiti ia o man tu na o mai le au missionary ya so la ni sa nga mua kau mai ngi New Zealand ia mai si moto le Pasifika ia fa kwa fa solo ko mua ai an sa mua kau ku fiki ia no winga la menga le mika la wali ia la nga mua fia la to ia le life mai la to
Wale vanga ngua ko laka pifiki. Ia. Ne ki o ale ke kofi kofi. Ia. Ia. Ai ola kala lenga fe ko lela ko kalia ula u yefsi wa le sa me fa. Fa mai. Wa fa onnos fulmaniva. Talu ona ta alo ya to sa mo mafiti. Wow. Lona wi, ole ta longa lona fitu sefu. Lea ole ta alo ni le fifi. So. Ya ma ole fifi nei fo. Lea ole a fa ta yele tu la fono ole red card. Ole red card, lona winga a red card o ili isako wa e fafo ma fala fafo ma ta longa. Ai ele fa pe la ele ko suia o. La to fa nga tu la fono len fa ta ile sting. Tama vo ile le umololo sul minute, ya sui mele stanga te ton. Ai a faila e feo lolo la hai tako. Ia polo wa konga ila lo siskanga. O la fa mele te unga tu la fono. E mfaina o ko miki la vanga peno ile lua va yesu. Ia. Io. Ele eisa ilo nga faia. Ele ai mo sisi a me ko faia. Wa mantu. O le fa mo me umai. Ia tai e maua mai lunga le malai. Ia a faila ma kwa kinga inga ka le la upue. Ia po o sa nga yo inga foi le tono le talo. O lona winga. E te red card. Toi fava ia sola ben. Olo. Io. So. Ai le ai foi se ilo ilonga. Kuso le kam fai. Fai titi ala fai no tamata alo. Ia e fa kanga liska ka lu kongu pe uma lus fu minuti. Mane. O le mele mana ye le red card. Ma le red card foi le. Ala ri kai karo. Awa a red card o la wafia. La wa unos fu minuti. Iro ngo inga le se sa pe sa ku. Ai fa pe ala ngam ko fa mo ale au foi le ya we. Iro ngo inga fa skilo le au pe mo ku. Fa te inga nau tu la fono ia la fa tu ta il tamu sanga le Pacific Nations Cup. E amutani ele ta longa ta tuma fiti. Ta lono le fefi anani. Mali. Tamaiti ya pasau ni mai lola ia le tanto wa tanto ya wa fo utel le tali le tanto sili. Si tanto atu mo mua isi fa fianga. Te lo leva na fia lo tanto tamaiti o mo pe awa ongal ni vai asu. Ya Mr. Cowboy man peso fengo ina obladi oblada ina watasi minuto bete ina afa ole tolu. Molly's a singer in the band. That's my sister Molly, girl. I like girl face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sing it with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on.
marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Radio Samoa. Tay minuto naman sila watoy luas sa Formula 5 minuto tali to live fa. Toe pantalo fa tu isa ko yang tato to maiti. Malo labo fa malo si malo no sai. Ya wa onga le ni fo ivayaso. Uma so fu na sulu na stofi manas farili ni. Ya tali tonu ya o manuia pea o to. Tali tonu foi. Ya de ma na fo isi tape na ngal toa onga wa fo fa mana tuinas ole Tongan Language Week. Ia ile nei fu iwa ya somalo au pito ia fefea ke saipe lelei tamaiti o tanto por clam ni le facility matali ya ol mafanau ia pe ma sani ya sngofua ia so tofi fa pe foi mas freilo vai so taitasi ia malanga no ngina malo sit fa feke le Finas Delights e te mau ato keke ia o asfanau ia foi poiponga ia ilunga lato Facebook ia malato Instagram so fa moi ia io e mafai ona fatino pe nga sia fu ile Finas Delights ia keke mo so fa moi ia afia fai ni lola so oka o le numero mo one le tanto fa keke le Finas Delights o le olulua tolu on fitu tasi tolu o tolu olulua tolu on fitu tasi tolu o tolu le lei tamaiti o le tanto facili fa te tau mi tau seasons a tamaiti e umalola winter so lo male e umalola winter so lo male tali mai ta tau tanto facilina tolu fitu tasi lima ivan tolu fitu tasi lima ivan tolu ia mana i to tele ingoa ia o swafa fo i o ala mfanau ia lena vili mai le vai sul nei e umalola winter so lo male talo for brau talofa oi no ingoa o sengia talo for sengia wa mai ui Manuia fitai. Na e a onga nei a sengia. Yep. Ia e a mele a onga sengia? Manuia fitai. Le lei. Sengia on tanto facili. E umalore winter so o loa male? Spring. E mo ila utala? Yeah. Ele suela utali? Le lei tele sengia tulo so fa tanto se ifa fitai lava sengia vile mai. Alo fitai atu manuia nei so. E a lei fa so ifuia. Talo for brau. Oi, talo for brau? Talo va. Oi, lo ingoa. Me carry talo for me carry wa mai ui. Ia, me carry 99 sa mo po na wai nei New Zealand. New Zealand ta ile lei, ia le lei me carry o le tatu visili. E umalole winter so o loa male. Spring clean le lei tele me curry lo yelo so afle tanto se ifa fitai la vile mai lo fa me curry manuel aso fa so ifu le lei talo for blau talo fa oi lo ngwa fetu ma lo fetu wa mai ui Manuel fitai ia le lei fetu na ya onga ni ia e mele onga ni aso fetu Manuia fitai. Lei, o le tanto Vasilia fitu e uma lo winter so o loa malea. Spring. Ele suela utalia fitu. Le tele fitu lo yelo so lo ingol tanto se ifa fitai la vili mai alo fanchman will ne so. Apena foi. Fa fitai fa sui foi. Talo for valau. Talo fai fa. Ma lo mika wa mai ui.
Amangu ia whafkai sa kua ma se mangu. Ia, le manuia whawhetai, a le fo iutu manuia whawhetai a Mika. Le Mika, ea milne aso. Amangu ia whafkai. Le Mika o le tātu Vasili, e loro winter so o loa maneha. So o male spring, ia o male spring, so o ako de sama. Aui, loro sama so o loa maneha. O le spring male sama. Loro sama, o le anme so o male sama. Ah? O le anme so o male o le anme so o male sama. O tapa sama. O le autumn. Autumn, le tele Mika. O le vana ilo ingol tātou se i a whawhetai na vili mai Mika. Alo whatele atu manuel nei aso. Whawhetai, whasoi foi. Ia, soi foi ia. Talo whanwalau. Malo soi fua na whianga sa. Malo le soi fua manelangi e ma David wa mai ole uso. Are manu e whastele le whare tu. Le leina e aunga nei a David. Le ai. Ui, talo whai. Ia e ue pisi. Oh. Ia. Le lei David ole tātou Vasili. E loro winter so o loa mane. O le spring. O le spring. Le lei tele David. E o le vanga i iro ingora le tātou se ulo ngole pito i lunga le tātou se o e ne mua mai vasu ne alo whatele atu manu ne aso a David. Ia whastai manu ia whaima fuanga ma se man. Whawhitai lava David ia whasoi fui ia. Soi fui. Tālo wha tu tātou ia, tālo wha wala au. Talofa. Talofa, o e loi ngoa. Tasha. Natasha. Malo. Tasha. Ui, malo Tasha. Wa mai ui. Umangu ia whawhekai. Le lei. So ni mana you know Samoa Tasha. Le lei. Na ia angona nei a Tasha. Yes. Yes. Yeah, how was school today, Tasha? Lele. Ole Dr. Vasili Tasha. What season comes after winter? Spring. Are you ready for spring, Tasha? Yes. Lele. Thank you, Tasha, for calling in. Alo for tele antuman mil ni yaso. Whawhetai ia. Whasoi fui. Ea, toi lua tātou walau lunga le leina. Tālo for walau. Talofa o ilo ingoa. Rone. Roman. Malo Roman wa mai ui. Manuia whawhetai. Le lei tele Roman. O na ea angona ni? Yes. Yes. How was school today, Roman? Good. It was good. What did you guys get up to? We had math. Maths, yeah. Is that it? And when it was after playtime, we had lunch. Okay. Did you have fun at school today, Roman? Yep. Okay, good. Okay, Roman, our question for today is what season comes after summer? Spring. Are you sure? Yep. 100%? Yeah, late tele Roman. Thank you so much for calling in, Roman. Manuel Anso. Alofa tu fa sui fuia. Ta lofa ta te vrau. Ta lofa lava o ile e sau noa. O ai fu mon. MJ. Malo. Oi MJ wa mai ui. Talo fai so le so pesfredo MJ ia na ia ongana ni le oi fu esa mai Samoa au oi so le tai mai na ia mai Samoa ma na ia de vela le MJ o le Dr. Vasili tanga ta mai ia isa aku e umolo de sama so o lo mane Spring. E mo ilauta. Le fa fintai lava MJ le vili mai alo fa tele antu manuil nei aso MJ. Fa fintai fa soi foi. Tanto para muli muli nei dalo fa valau. Awi ai mai lo mana au le se mo iai. O lea ua toe se fulu ma le 1 minute dale tu la e fa.
Ia, ole a tātou se anu tūle tātou poriklame, ole Think a Minute. Ia, ole tātou fo i mailea, a wān fo i ole tātou ole whawawina. Ole whaatawalonga ino le tātou poriklame le nei fo i aso. Tā maiti, a wane i ngalo le tātou se i le nei aso. Te ofu ai ngalo ia te o le tātou se. A whaina e vili mele vai aso le nei. Ia, ono inga. O lo ingo la wanga va amel tanto se ipe sa o pese se la le tali o le tanto pesili e anga va ape lo ingo il tanto se e yai pe lo ingo le tanto se e te ono manu malo ai i se me alo family tanto fale fai ke ole Finas Delights ai ole tanto se on le tanto por clame de Think a Minute o le tanto fo emaila e a wan fo i ole fa wina o le tanto por clame o fisil matali ape fo i mal fa tonu wina o le tanto sei pe ma sene ia sparili ia o vai asu taitasi. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. An African man who had 3 wives asked his Irish friend who had only 1 wife this question: "Do you like your wife?" His Irish friend replied, "I like her very much." The African man shook his head and said very sadly, "I don't like any of mine." A famous comedian gives this advice to young couples before they get married. Of course it's important to love each other, but if you want to be really happy together, you better like each other. Ray Rosa grew up in Italy and came to America as a young man in 21. There he met and married his wife, Isabel. They settled in a small town where Ray worked as a barber most of his life. Just a few years ago, Isabel became very sick and had to move to a nursing home in a nearby town to live. Ray's life and daily routine completely changed. Every morning, 7 days a week, he takes a bus to the nursing home, where Isabel waits for him in her wheelchair. They spend the day together, and Ray takes care of her. Sometimes he brings his guitar and sings Italian songs for the other sick patients, and gives free haircuts to some of the men. Then at 5:30 every evening, Ray says goodbye to his wife and catches the bus home. It's very clear Ray's life has become one with his wife's, so that his life is wherever she is. That's real love and happiness. It doesn't get any better than that. You see, you just can't fill your heart with real happiness until you give it away to someone else. Jesus Christ teaches that our life is much more blessed and happy when we give more than we receive. In fact, marriage is all about giving and forgiving. It's living every day with your best friend for life, so your 2 lives become one. It's a commitment and decision you make, not just for a few years, but for the rest of your life, no matter what happens. You choose to do all you can for your mate's happiness, because you realize that's the only way you'll be happy yourself. So why not ask Jesus Christ to forgive you for living your own way? Then ask him to start changing you. He'll help you so you can start enjoying real love as you become one with your spouse. Just think a minute. If you'd like a... ta ta
sio foma lia mai tu mau mea tu mai ma Chris Jess vai moso ia marvingo lili vai ngoina pena faia so te talo e fa taulunga toile tato por clambe ia ole think a minute tamaiti o lea ua tato toi o mai nei le tato por clambe o Fesili Matali lango ina malo si de fai keke ole Fina's Delight. Le lei tamaiti ole tato Fesili le vai ana leila ole umalori sama so olo male ole tali o le tanto Fesili ole Spring yo ia o faatulagana nei o le tanto seasons e pera masine i tausaga taitasi mata mai a January lo faauau me le sama o le sama so o le autumn so o le winter spring tuaila atu le sama tuaila atu le autumn tuaila atu le winter tuaila atu le spring ioi ona tuaila ioi le loa le lei tatou tamaiti le lei ole a fai le tanto sei a fai ona mai mo mai lunga le tanto Facebook ma le tanto YouTube live o lo ye le tanto spinning wheel ia po le tanto wheel ole a fa vili ole a fa vili ia numera e tu wai le tanto wheel ni o le numera po le ngoa fulina ole a o madmalo i se me alo fo mai le fale fai keke ole Fina's Delights tamaiti mo tanto sauni le lei ole ngoa o lea o manumalo i le vai asul nei le vai asul lona fiale nei vai asul lona tolu o masina nei o kuso o le numera lona patali ia o le numera lona numera lona se fulu maletasi o si o friendly nei o Tasha Tasha o leo e manumalo ile tanto ia ile tanto por clambi nei e se melo famile fale fake que Fina's Delights from mole Tasha ia pe mafai ona e vili mai il tolu fito tansi lima iva tolu please call in Tasha congratulations tamiti awole pole ito e mawasi tanto of not verso fo fai ia o na e vili man verso nei fa fitai lava fa fitai fa fitai tu ia alma fana umalava sa fa pena ona awai mail tanto por clamene Fesili Matali lango ina malo si fa feke o le Fina's Delights fa fitai tu fo imatua ama fo il sosoni alma fana ile una ingo la to ile tautala le tanto ngano le fa Samoa ia ole anga lavanda le tanto por clamene tamiti ole tanto ole mafuanga na ia ole wa faili tanto por clamene ole una ingo tanto ile tautala tanto ngano fa Samoa awa o to tamaiti ole lo manai ole tanto tunu le lei tamaiti Tasha Natasha fa bon mole wala amele tanto numero ole e manmalo ile tanto seifo ile ne yasu tolu fitu tansi lima iva tolu fitu tansi lima iva tolu ia e te vili mai e te lele tanto Fesili taimi lunga bati ia olea ua toi 5 minute tale tu la tale fa fonga toi le malu tanto atunu ia i se sfifa poponga i tale vai fanua ia e le ngana sa mo mai au se tale o sauni ma tapenina e le fale toi Miriam al topo mare lai minute te le titele tu live fa ia ole amatalia le tanto por clame mal matanga do bengo leo ia oe male tu la fono e pe ona masini ai Sferila vai Sferila vai asu taitasi ba we start maftanga ia male sunga so le lisa tini tu mo va siki su Natasha fa bon mole ta tolu fitu tansi lima i tolu oe e madmalo il tanto sei le usu ia puni ia ole fa fifia tu mo Samoa ma le pesa fanguina pesa me moni ia ma futu mai pelo ala leo radio Samoa se fulu lima i tolu amo Nadamu
say aulo mama e ave maui moa e o se memo ni e a e na o se pai vale o fo linga dua pe eu sei bebê Talo falava malo na ngā rurua usi mai whaafafonga I tala mai Australia a le Radio Samoa. O mātua fau nei po I lātou whato a whai whanau o le ama whai o nā ngā waa mo le superannuation e whaopopo I runga o lātou liwi wha le mātua po o parental leave. O tū la whono ua whita ua ina o le ama whai e una tupu le atulanga o whaalauloi le parlemene le vasa nei. A whai ai pāsia le nuinga o le amata wha mamalu le atulanga amatatu I a uni lua whelus rima ma u fofo so nei I ainga se lau walus fulu wafe o lo lātou wha o ngā liwi e wha tupe le malo pe a mai ona whanau mai se pepe fou. Whai mai le Minister o le Social Services Amanda Rishworth o le ale ngata ina whesosoani ia tū la whono le saunio se whesosoani mō a inga o Australia e maua pepe fou a la wha o popo I foi malawano mō tupe sefe mō le teimi e li tai ai. O le lua whelus fulu ono le foi ufolai le toi wha o popo o le paid parental leave I le ono masina. U whalaurua whaapawasa la pata inga mai le soifua maraloi nei Queenslandi e whaatatau le talebivini le ua whaamaunia wa si itia le au whai o tangata ua fiai. O se sui mai le soifua maraloi nei Queenslandi nei ia tā ua
O le teimi nei ua maua lunga leo whai o tangata a fia, ai maua lalo leo whai o tangata ua whai tui pui pui. Siria ma le fitu wafe wari iputia o lo o a fia le teimi nei o tangata mātutua whapea matamaiti. Ta ua mai o lātou i lalo le ta isfururua masina e au pito te le se a fia ngamai lea whaamai, ma ua whautua ina malosi le whai au tui pui pui e mai se fo i tina mai tanga. Lo waria e masawala au ina ia whai afua ia tui pui pui mo tangata umo Queenslandi, wa o le temi nei na o tamaiti lalo le tai whātou sanga, sfururua le sfuruiwa tau sanga le mātutua o lo o whai afua tui pui pui. Wa maua se tino maliwa se li i se no fuanga i New South Wales se le whaitua Darkwood, e tu sare mane ono sufitu kilometere tu i saute o Coffs Harbour. Wa ta ua le nai News o lo whaataria so esu engai whaamani ai po o ai tonu lea tangata a wari patia pea male ono sufitu sanga le matua. Wa ngāri rue nei leo leo le whaatanu ina o so esu enga, pēna maafua i se au na maliu, a wa talo sanga leo leo i so se tasi e sira pia se whaamatalanga, pe iai foi ni whaamatalanga i eise so tanga i le nei whaalawelawe, ina ia feso tai wa veane i leo leo po le vaenga ale Crime Stoppers. O ni tangata whai mai i te tonu o sini le wapo e ina le Australian Federal Police o noni ngā yoinga o whetaua ina ile au mai a whaana nao ni tangata. Wata uele nai News e to tolu i lātou ia o se ri e lua surona tausanga se tamaitai e rima sfurfa tausanga Malaysi fo e tamaitai e tolu se fururua tausanga le matua wa tua ia i le tau mawhai au mai whaana nā tangata whaasoro tula fono mai se waana taunu wane i Western Australia i le masino a perira o tausanga nei. Wera tūra i o moria uma le tau mawhai au mai whaana nā tangata e le Citizen i Ausitaria ma a whaia e whaamauria e ono o atu le se furu tausanga le wharepui le whaasalanga ma se sala tupepe tolu se lau sfuru tolu wafe e totongi. O le aso o fuafua tutura iai lātou ia i le whaamasinonga i sini. Ma le tala wha iwa toa tasi lavo o whaamunia ina le whainonga mua le Powerball i le pōna pō ai whai mai le ofisa o ta longa le loto ai longa o iloa po si la fia e lea tangata o ia le ua mawaina se lau miliona. Ta weli poti le tau ana leilao le pepa malo sa whatawina i Queenslandi ai le io o atu lava se tasi ma le pepa ua manu malo. Ua ta ua mai o se tasi le nei o whailonga tele o le ta longa o whaamawina a o le pepa ua malo ele o le stala ma sa whatau le tu i mātua Brisbane ai le o se syndicate foi. Wai mai le so upo le loto o le tangata ua ala whai mai le tau ana leilao ua avea o le isi milionea i le atunu ai longa ua ia sila fiaina. Ana whapea o stangata ta alo o le stala online, e whai ngofio nei loa whamaumaunga, ma whapsota ia le ofisa, pe tai e le ai o lono wingala o le a whata ni tari lava se ia luatu le ofisa malana pepa malo e koleti lana se lau miliona. Tala na radio sa mo mo le nei as for reile wha mai ato e fwoi ma le tautua mo le nei mai aso manuia le weekend soifu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Mole antulanga nga wha taile for le tua ia Miriama la tōpo mare mo an tātou tala i vai whanua o le rifo ia so whareile ma le riva iaso e le ganta mai Australia e whapefo i tātou i nei New Zealand maua se whainga malo longa file mo i le whaingunga o le rifo i vai iaso o tolunga antul por gala meu sili matali mo le whanau le rifo ia so whareile ma le nei vai iaso mole antu le fa tele ma tua ia langa tu leo le fa wa onga ile tau sinio mai le tanto polkala mena ile so fu stofi ma so for really jasi Daniel le tanto polkala ma sani e pe ora ia le polkala me wa fa ngoina o e malu tu la fono e pe on fa totai le sunga le Santini le vitolinga ia po le tofa fu ia tumor va siki ashu o le matanga al wenga o leo e o wotu tongi la le stala o faila Warren ai ala usala e fa tunga fo mai pun o pese wa fai o fai goina moe ile po masino jo alwa jo me le sunga ya mon Solo
si pema Yeah, man. When you hear this now, a Dan man speaking, see it? Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Lay it soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Lay it soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning rise. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care if it's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Last night I need a friend. Yesterday is getting gone, and tomorrow's out of sight. And it's hard to be alone. Help me make it through the night. And it's sad to be Deolela susuluma sulumiaye ayo folina ata sineleva ai otetawa tuile sunei avec efai mupse suine yongana tunei sunga ilula lele le ufayo masala use abenga uwa mama ilata wa mafutanga Chilo tanga type in the etile nete mane este oile pelele mabana este oh hola umasiofo ya so fai so sunai au maya yelo noto letio fo ile poto oh hola umasiofo ya so fai so se uana now ia ile noto la uri tu sape fale Miliona fetu sulu ese silava wele bele Winga tsa afia Beyo setu Faina jana materia Bela ngona pefa tukumai Ia so mabona ulo ono sabi Mafa atali tali se umali maya Oyo la umani Lo ma amora Oyo wa umai Oyo wa umai yo ulangona Neito foto fongo manemo fa au so songa Yo mana o totoy te fire mo it's to be fine ta if I go fina up yo oh hola umasiofo ya so fai so sungai au maya yelo noto letio fo ile poto oh hola umasiofo ya so fai so se uana now ia ile noto la uri tu sape fale Lo masiofo, lo masiofo, lo masiofo, lo fale na ua e matino. Le fifa ya luma o uso, le ne ya lo fasa awina mailunga. Oyo la wangel me le te fa alua. Baby, it's a baya tu wana ola, val masiofo fa bel belle rosio ne yanga. Ole masina, ole fetua susulu manaya, ole kitara malio oe of the fatu saina. Ole se vai malu o sa wa tu fantasita wa ia yesu bebe se fifia o angelu a wawle lo fa wa mo. Personality alone light up the room. Just one kiss alone that make me a go boom. Oh, hola umasiofo.
Ya so fai so Sungai au maya ya loto Etio fo ile koto O e ola nasifo Ya so fai so Se uwana na ia ile loto La uiwe tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ue matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fa sa awina mailunga O la wangelu le te fa aluaina O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID e te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga, e whautua ina le whai ora tui pui pui ar COVID mo tangata uma ua 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Lafo sau 5 se lau tala pe sile atu i Samoa i le vau au kusama o kitopa i so se lala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaifatau e tu sia i le MoneyGram. Tu sau whamatalanga e winga i lama tau au aunanga e maua i sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. Tasi 5 amo. Radio Samoa. Tell me no for ile manama, ele
tu ai loa ai o alua e mawha tali tali la upasi watu mule pasi le se avanoa o usava li vali loa so solo watua le tasi o pasi o fa afo e mai e la uhani hani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya o e dia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala se afatala e tu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se avanoa po usava li loa so solo mai tua le tasi o pasi o fa afo e mai e la uhani hani hani se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya o e dia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala watu mule pasi le se avanoa o usava li loa so solo watua le tasi o pasi o fa afo e mai e la uhani hani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya o e dia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala Yeah, this one's going out to everyone who have lost someone special to their heart. Alofa tele mo to uma. Rest in peace. Check. Sole la mala mala so fo lo malo si o be amo tu ona o isa fa be se pangata le se tamale ai fo se tina o e so la lava ai te le fa tali usilinga ilangi le mo o se tali ai ui ile e tu mau pia o lo la le le a be sia ile lumana i o te fa tali tali pe matala mai e o pupumi o le langi o se tasi fo se ilave ai mai o lo mona lava o vai vai loi mata o le matu lava oi manu e ala fa i mala ai aluia o ia manu ia lo malanga e tu mau pia oi i lo male tau sa afia o so umalava ele suia sau se aso toi filo ai o wa o ile na ai o mana o ngasai ai mo ele lumanai o o fusia fa atasi lo o lo fa o le mafai mai ma we be ana e o la mai lo fa mo mo nga mo oi ile fa ava vau pangale o le tau lau loi mata o le matu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia o ia manu ia la malanga e tu mau be o See
Fa vi fianga sui fe filoi o le rivaenga o le fiafi le polokalame o le mana vonga luenga ala radio Samoa tasi lima iwa tolu a moi fi filanga e toe fa talo fa tuai le rivaenga o le sui lau mai moi ala kan tui leo lau fa funganga tono mo to malawa o fa finga luenga o tono pi sinisi o company lunga le telefa pe foi lunga o le afo o le tanto upenga ta fai langi malo le foi fa malo le sai tanto o lia foi le fai unga le nive asu le lofa maleanga le leo le tapa auxilio nga polkalame o e male tula fono fi filanga o le fowa tanto filo yai male sunga le santini le tofa ya tumarva siki asu wa fo ile fa wina o le polkalame le nia va yaso fa talvantu tumarva malo le sopo malo le sei mai ja se fu mone la te fa fu poi fa lo tele go se manu ni tula le fiaf ja fa vile tfo il pay la sila sil tato tunu so la va se ta for ni tunu manu ni ke lo pelo mo me tato fa salongo ni tula le fiaf ja me se la va un pay le tua ja fa pe fo i te mountain match tua ja fa me se tato pa nga masan ja po fia la vo mo me tato fa salongo ni fiaf malo le tawata malo lun sai manu lua ale wa uma wa uma ya le fonga kaula mai so le ri yanga le la le fo to va yentu ya le fo ko fa manu mai fo ya ai longa yengi se fi so listu la fo no manu ele fiu ele fiu manu lu kimu ia la inga pala e so di alcula fonua faisi tele tato so di alcula fono ni vai asa ai ila wa tilo ile kama so alcula fon fai asi ngo nisi o so di alcula fono le vai asa nei o lo vai ia pe le tele le faunga ina fu le la o malosi le vai asa nei inisi so di alcula fono o le si vai ngale o lo vai tu se manu fa per fa fono tato tu o lo fa tu plia fo ila to o tapu pule fo ile pule o la to soifua le fo ina ni sina ma o la to soifua ne va yaso o no le pule le ola ia o le si va ngolo va ia ila to se ko ska ram rate pe ia le va ngale o ia o la o kale pe fale ai fa mai na penga aggravated robbery fo ile lo ia lo wa fa ina ni si ia fo ile pe pole ngol mtanga luenga ona wa afia I ma ila to lo ona pisini sine mali pe fu le no muso li poki de ila le va ngale ale tam fa fu le mtanga luenga tala tan no ila to ni tam fa ina ia si swing ola to ma fo o fe kai le fa tu la fo no mali ai lo tam fa mtanga luenga le so san ila to o li si va nga ya o le mama fo sa wanga o lo fatino ina ni si o la to te to lo aya afia to la mana ya lo mfana ya ma vainga masan ka ku ka vali le ko kin le la fa le con le stemi ya ai o tu la lo la vai to no si le sango le mu tu la fu no ni family na se le fa la len tu le mai nai pa ku ranga o le na tunga to le nai el tama fo mai woli tai o la silfia el mjanga benga le tu langa la fu se vainga o no o le mo tan tok wa mai tan watu ia le to po male le tulanga pe le ia le tamba le tamba mai tong o le vanga so ni le fa anta wa le ngana tonga tono le nei tunu ya ai o ani va enga ia o si le fia le tunu mani me te tawo na tanto fai ina ia o ni to tupo mi me fa ya mana tu fo I se o manu mal fa fonga tanto tunu ye tato por kalamina I va ya so mana I masina o mavaya le a eva tu fa tuanga me se la valva nga le o kengi ma fa la fa saina ele te po malai fa fonga le tunu kengi au fiai mo fa la fa saina au fiai me la au malosi au fiai mo solinga tu la fondo matu ya ele ai se asama se o se masalo le ko nga ma nga fa pe o ai lo va nga ye tonu se ai lo se kengi mo ki ngoa ele nga se kengi ngwa Mari. Tu non fa fonga la tu no. Ile nga se kengi fu ni le ka fao ma le hai. Ona fa fenga o le va nga yela tu te fa tino no so nga tu la fo. Pe la na va tu fa fo tu nga ma ta tu tala no inisiata to por kalame. Tel yo la fianga o ainga. O le solinga tu la fo no ma ila to yo lo fa yele va nga le o atu le mama futa tu kengi. Mo
Ia, o le pasi o ka wale a ka whanga whale tulo sa mo mal whafonga. Mani. Dua, ia wa makang whale ngai mea tō tino nei a inga hoi le pe ale mo kurkanga. Le ala wo o le vaenga, wailo steng mumun nei. Mani. Mana tua le tausanga ona tua atu. Le sa yesi tina le o le tonga fo le sa mauluna soi foi mangile. Le anga whaka amilo murmuriang. Io ila to sai kongo kingi mai sa fai nai fo ile sa ye national. Le sa fai nai le vale. Le fo ile kwa ko o me tausanga ile vai sole nei. Le ia mas ese singa. Mali. O le ua fai na soi fu mai malu soi fu stamalia. Le a mangingo mai walanga le usau lipoti. O lo iai le a fianga ma le sotanga. Ia. O nalo. Fala la pinku. Alo sili tele la le tu la imelo ma fa wan tu mo. Ia wa ele mfenta tu to sili to ina pe nga ia lo o la ia la na fa na tu to no king. Ai pe o la fu le ko nga ka la na tu ai fa ila na fa na. Pe a fa o la i ko morki. Sauli. O le vai nga le lo fa ye pe su ngal mtanga lo ngal temi nei. Pe na tatal no ai tato por kala. Ia. Aki ki mai lo kali i se pasi ka kaunga ka ke. Te tau na efisilingia. Mari. A saule ata lipo le fine ma mai se tupe tele a ngai ke sila fia le le se nga duenga. Pe na fo te sila fia o lai de pengifiki po ile ai fo se nga duenga. Ia. O te tau na efisilingia. Pita. O le si le va nga se mangu mar fa fo ngala tonu o fa si po le yo mtanga duenga le te mine nei. Le ngolo tupu. Ia. Pe na tatu tala no ai. E ko kiki afi ko so vai so fenga no ngata ma putina. Ia. E sa war fa so ele a. Ne ka ngala. Ia. E ki er sa ora ka di pola fingere ma melua fe kai dua kai vai so ma melua fe. Yo kiki lo lola ia le tato ile ngona vo le wa mo si. Ye usu mali si mele la mo. Yo. Ia. Ai wa ngalo ai. Na puni ti ai. La ngona masa lo salo ti tau nei. O lupu mongianga ni fa pesi so masa salo me yang o te tau na masa o fe sa wo kupilia. Ia. O se kupe ele le o te tau na e tala no ele fana. Ia onala. Ia o afa o vaenga ia no afia. Ia o le sira vaenga polen tanga lunga. Sumalia sa wo kupele. Le te fainga lunga luta ma Martina. Ia. Makalonga. Talir kupele ka sira. O mai fo ma ir ka pre fo. Ia. Ma ia me fa fo. Ai murmuriang. O ke me kidia ia tanga lunga le lo malo. Kidia le yo se me. Ai sea. O tupe ele lo mo me so nga tu la fono ma tu fa mon mole o te tauna e fisini ngiel fana o ni su malia ia te lo fa nga ina o tupe ma va engo lo au mai el fana pe a fa u e sil fi so nga tu la fono o di sile va nga o ko kelo la ko ngi se mon ma ko i pongi salo la tu sila mo lo la tu mana tu sa ngole mu la tu ai ina ia fa no ina pem fa ma fa ia pele va ngaro la to fa mo ia ole akule kongo kengi lua ia o fa ngai no fa la fa saina tolu o la o malos o le fisili la vala ia fisili ngi el matanga ringa o le singa ringa de le yo fa ia matu e fana mani a wai po le runga le o pu monia ia kai pe ia o le va nga fu de le su no elisi au vai nga wole mo wole skanga ngo mesu ko lo lai mari o le popo lenga na mtanga lenga te mine fa la velia o le fa su nga mtanga lenga po o le atum le mafu anga sa wala yuna tanga barina si tama o le kai au ya talo foi le ile soifu si tama ya wala upu moni ya mo ifa pe o konga ia ai arpitango tato yu tato tangata lango tangata soifu o emisi lo fai foi isi ai io kere rola ise lango ngore ri ire pe a fai wale uta wo mai tato wa penga ta fai lang pola la se lango ngore ri masalo ai o ia desa o ngisi fanga kailo ia ale wa afia ia si ona tua o le vanga le fai si pole mara tua e lo se me fo mari o tele me totino o iai fale o fale ngaina o le vaenga la valia o le pasi mai o le ka ka fanga le fali ele te i tupu ia fa fita uli i ainga wala upu moni ase o mar fa fonga tato tu ni
anga fa pe le uni vainga na fu inga ka fanga ngoi si falia ia fungu fa pengi ka fanga umaka ko fale tulu mani ile peita e ia ai nga ole ai du fa pe tani ole jacket po ole ai fa ku ia so nga tu la fono la to nei ma tu so no feeling ia fana ia lava ia fa fo ia so walo lo to no kingi so na tala no e fa mama o ese mo e male ai mani ona te lele a fa inga e ono tu la i ia o le masina ren se vai tu ni ma le matanga le masina ni e fe lo fo inisio kingi na mali li ai se fa la vila vai lo tu pu le lungo o fa o le va kingi e sa tu o le polinga lana i le lau tele la tunu lo sa ngole mu mani a te tonu lava i o a inga o lo iei la tōni e te lele avanoa i no la matia i le latu sango le nguma seifu. Kalo no inga o isi me whaapea wale sao se upu i le auraki e o kongo mei. A fulanga. A le sila i tua le tupe pe o na e tala i le tumanawa. Ua sumali e kusa makwale koe whaia la se kana. Kusa ngale pā o le lua fele lima whamai. A lua o isi au kama e makwa e le lei. Ioi. Faise mea ia kama ku ese. Ava koe sumali a olona i unga lare. Ka fiola. O lo whaia su enga mtanga luenga. Waile o mauti noa. Po wai e pe ai se afo. Ia. Paul whamtalanga le o mai ia o sa yeise so tanga. Ia o le toi ina i sona alo. Ia. Lea sa su e nisi fo ile le tam whai e wha o le manua fo i pon mani. Olona winga. Ia. Ka ilo iai, ai se ingi dongor kanga ka ele level lisu na malama. E ke le la so kanga ba ngane. Le ala lo fa isu sanga tanga no ngal temi nei. Ai e mo wa ma so e fua seman. O ke fa ka ilo se so tato tunu. Fa ta ile to ele o a fa ine se so tato tunu o lo va talo ia tato tunu wa fa fongo tato por kalame. Ia sta una tato tala no ia tato fana. Mari. E ila to fa fongo mer tato por kalame o lo tonu o kingi. O la utu wala lo va mon mon. Wa ai mo mo sanga le mo lo ai ngala utile ele fe la fifininga. Mari. Lo ia wa lo pomon. Ele malu o le va se kemi. E ia le taimi. E ia fa fit out. Ia o le si vainga se sila sanga le mo o ila vai. Ia wa mo be fa pe o ele ki kon si kinga e fa no so fu. E te le fo ile afia ngona yo vai. Ja, maar no fa ja, tanto wola i lungo le awala te e tu manova. Ja, Antonu e le mafinga ngalo ya ule sai nepe a ma fo tu yai. I lungo le awala. Ja, awai to tele tanto we tango fia le ava malos. Ja, le ava malos i le fa ia tanto fia i no ila wa la wi pu pe a fa ila utama tanga. Ja, ai o le fa mau se tasi u tausanga. O tailo ile nei taimi fa mau fai mai. E piko sili a kunga kele ka feo ki runga le awala. Ile le lava o le malolo po le lava o le moi. Nei lo tangata ona nali tumanawa. O tumau pea lea monima. O le upu moni a se manu e te le a fai. O ila to e mo ia o kele o fai aku ila o fa mtalanga le se manu. E karielo ma fa folo fe lo yonga. Le ai. Ai fe lo yonga ngai tu lo sa mo malenga. O la pupula o maka. O la kile no mola walan mea e mo ia la super sapa la wat. Ia a la ka yes e ke moilo. Uri a ko ala wala no vai a ke ri no se mea o le popo linga le na o no lo ia i te le fa fita o lo tupu. O lo tupu le e te le na ma wa so i fu ma la me ve fo i la to. E le ngata la le vai nga le o le moi. A i la to fu le o so la to ma i to ta vali ai lungo la wala ia wa mantua o le kaimi ia tu pu se vai nga fa pe ia te oi pung sa a ko la langi la sila wa i do se me ku sa le ia man vai nga le o le fa tonga manatua e ia vai nga rich ale an tanga lenga o le raw RIDS o le raw fa i do fu spa o le ti o se vainga fuli le ungi fa seinga pe fa la vedi si vainga le kiaru ka vali io li si vainga nga fe me o le impairment o le impairment la e la vedi moi mari a fa le va o le tato fo tuanga masani vainga momu ma fai ona tolo le malanga po ni fuanga fa le ainga mo lisi yaso po lisi di mai kula se fa singa ko oko tulo fai le vainga
Ai a fai o e lungon a wala le taimi nei a o alu lau malanga a o e langona o fai a se ule lava. A o ke whakadikari ke mfude le kau kulau sa mo man whawha e kau whake ra pupula fude le. Le hai whaatafa le lei au tafa i se vaenga sa unga le mu o le tātou a wala. Fai le singa o koma. E te pe fai mai a fai kula pe i kula. O le tele ia o le avanoa e whaasao ina i le saunga le mua oe o lau pāsese ma le lau tele o le ofeo a ilungo lau wala. Pe alava sinau marolonga. Ua tele le se ngau le o le tasi le se kone voi le ilungo le se lau kilomita. Ia ma le tasi se kone i le tolu sfuluanga i le 5 kilomita le sau. Se lau pasini, e sao le. A e fika i haifo i le leo le o le se kungenga i le se lau. I le o se kungi. Mari. I no penga se kasi vai se fulu se ko nge pea I le sawa o ta vale as kama I masepu o la silsila ki le yo le afaina o I o lo to tele la to lo ma o le so fu ma faina I fo ia me ko kingo si ai wanga misi ya markaka o le pari si ai nge fa kuma ia ale ngala o le sida vainga e ke ne fo ia na I fa salanga fo ia no mo pe ake we so angal po mori Oye responsible nga meri tumu. E mana tua la le vaenga lea. Ia. Kare whakaika. Na ku ngei isa ako so arpo mori ngau. Ku isa ako le whamsinonga. E le leila lo e whio loro lo ku whamsinonga a kere o nga. O e moi. Mo ia ke ku whamsinonga. A le nisi Morianga whapopo. Morianga whapopo. Ai ke ku do anga sa whaaswa awa. E la marisi vaenga ngai whapopo aku. O le pau morida o eso a. E ave du mar whamsinonga. E ko kongi o erwhengar ka ko pau morida. Awa e le isa uru pau mori kulu ma le awala ka. Sa e fia maa fua pau morida. O vai ar whamtalanga lea. Langa wai ai nisi wa ouilo. E whai kau wafer kongi ngor pau mori. O longo inga ele kau ngofi ele kau pau mori. Ele kau ngofi. E fika iei se man. O le pau mori. O le whiawhia ingor pau mori. O le ingor puko e hapier pau mori. Mar koe ko songa wai. Ise whakala i. Ia mal polo kanga le awala ai whaile. Ke le i o la wano. O i o le. O i lungo inga kongi umai ka i karangam. Man kua ia o vaenga umai a wai a mai ia. Me le ta ua e a le vaenga lea o sala fo i e po pili fo i au mai a. Ia e ka kaua e kongi. Le ta ua fa Britania le reparation o knowing e tu tungi. Ai vakulo la wala via. Ko kongi o. Ai mana tu o ke le fo i la po moni fa peni. E ngau po mori pai mala transformer pe mai mal pa. Ko kongi umai. Ka kaula. Ai va ver pa ka fai. O ia bere cover ko insure. Ko kongi. Ia mankua insure mankua company te tele ni ia. Ia e whero loka ko ka vale asa ule access penga uli misera kala pea. Asa company ia e kako kilo lunga whakau fia fe. Olo no winga la e sere te leo le a whai nei ai. Ia. Ma le le wha ama venga ia oi. Pe a tutupu vaenga ia. O le whautuanga la. Faini li se manolo. Mea foi le pa tu fa whautuanga te lo tato tunu i vea status. Ia. O oe ala ame ta abaleo lo oia i le soi fua o i la tōro o wherua i lo whewa i lunga la wala. Ma o lo i te tonu o lo sa. Mari. Ia, e fika i eise umang. Ia. Ala vea le ta abale le pe nei ta uanga ar kote sui kino mika ai le ingisi. I nisi lunga la wala nga e amal pasise e kau whio lolo. Mari. Ai ala vea le moto ue i se lau au le i ele pasise. Io. Ia, e le toi pō mala e si la fio le tātou tunu i whaala la vien tutupu mai le lovo i le leo le sa whaina i nisi o alom whana o le tātou tunu. La ia masisi ngolo isi ta wali na la vivea. Aisi whakamala. Whakamala o le whautuanga la ia. Whamon mori. Whaili se malo longa. Rua. Awar kulia lo sa au kako awalari. E maua lea manoa kua whango siske anka. Ale ai. Ia, whakule au ka whae, ku ngaka kai ha. Wai o le tuni o lau sa. Ia. E ono a whaina e lau sa ngare mu. Lele, o le whanga solo ta longa o le winta al whana, o le tumana wha. Ia, i longa o watun tanto wakare whaikau a kufo i ringi, whaikau i le rengi. Ngi mongi mea ngi au mai moa, kuri oso kongona malae pe, whaalawe i le ka paka pe. O le mana iei o le vanga le no whaitau i anei.
Leanga sa ia le tina sa ia polo kanga ka pakale loi kale skiki. Whakari kari whapea fo. Polo kanga ka paka. Longo winga wi fo ku le me paka ka. Fo me kongor ka paka. Ka paka la kwa inga. O ke whafkai. Na kiro ora ule ta ula tunu. Ai lo Samoa. O i lea whiolo nasi ve vesi lea sa iai fo i le isi tina le sa ia whia ngaluenga le. Mana tua. O le ka paka Samoa. E paka i le ka vale ai kere kuku e ka ofia. E le whaapea e ki anu e su e soro se ka paka e kuku e no poloka i leo i stava le leai. O le ka vale mu mua kui ngā. E ka kauanga paka i paka lea. Ia, o le whautuanga la, whaamolmole. O ka alonga le whaangau len kupo timina. Lea sa i ele bebesi lea. Ia, o le whautuanga la vai ia i tātou tunu u whaamolmole. Whai wakua i aku. Ia susi vanga ke paka e au ke kua ke fosi te tau fi se paka. Lea ngai lo se paka ko waina. Whaamolmole. O le si vanga o lo vai ia le sa mātou tala no manisi fo yo mātou sa mele natou whasea. Whaamolmole, tu whanau e whaela tu talo. E se whai asi mamafa. Manga ia lo leo kele. Ia oe lava ia i lau au. Ma e wha malosi, makalango iai. A o lo wa ia fua le nisi au ma e whaia ia tala ia o nisi o alo ma whanau. O i re lo lava i leo sa ia ngai si makua. Ku lo kalonga kamiki ai paftau inga. Mana tua wai whasalanga vaenga nei. E ma whai ona whaasalaina o e le malo e awe whaamisinonga i lo fusu i no whanga whaitele. O e whaatupua le vevesi. Lua, i uni la kapila vai o tele la tu o la tu whaasaine la tu ni o kere la ko le whaasale o langa ako. O koe o ngi malai la kapila maka karo. Karo whai. Karo whai. Maki e. O lo na winga whaamolmole. O le sida, e se re whai ngofie e saman. Tu ulwhanau e... O ka kou e support malangolango ma tau walau o kui kua ai wani i whaini tala fo le ti ngā i loto nisi o alam whanau. Sa o mata i le talonga i o i no sho i o i wai te mata i li si vai aso. Ia, matu tala noi ma nisi fo tato watino. Te o la fo i whaafunga ma tato por kalame. E lango nai whanau no. Lai mo kalongo, soli, ka kikiro ko nisi piko. Usa wali me kongur whaiau. Sa vale me kon fai anga la foria. Fai le winga la fam telanga fo le. Au ka longa ka. Au ka longa ka mi. Ia, le lana na you know atu ai fo le pulenga fo le peia pulenga le kala pro kapile. Ia makalango ai si sola. Que vai a cola ai lingi si so. Ai fa mo moli. Wala malo unsa. Fai inga fatamali. Malolo fatamali. O fo se unga fai langa o alo ma fana o pelinga fo ia isi ainga. O le me fafta i nei season le nga o fai tion mai de telo matua. Ia ai le isi vevesi fo le na matua fa longo tu poi pawara le si vai nga le tau pole te minei. Ia ona o alo ma fana o ia onga. Le ai fai ama ngi penga te fai langi. Tau su fusu solo le si onga ia matua fa mo le tala no le fanau. Le tau na tu pule vai nga me se le va le wa mata fai u fu ni nei kwata ia nei tau sang. Ia onga vale no fusu down. E fusu male api bar pingi e mau le poto male tama. Ta toi fo kasi e kuar ka pakari tu mene ba. Ia o le tinana le nga lui fo kuar ka paka. Ai o le a se fai unga ale matanga luenga pe fa te o le ka ko ka paka le e lua i tu fo i mfina e luan tu ton. O le nga paka fo i le i. O le ala nga lua kusko i ngausim. Wa le vanga e molanga sain. O i le nga mua ku e ia e mankua la o le si tu. Tu se afe vole le kamakau. Le i le paka. A le nga sau le ka avare mai o i le si tu. Muli nga sau. Wa le vanga e mol sain a sim. A e nga pasi ar ka avare le nga solo muri mai. Wa o solo i mar ka avare nga. Pure o ko. La a ko lo masimi. Wa ide fia ka ka nga sau ka avare le. La so tau le tanga lu nga tu la. Paulo vai wale se tu la fono le vai. O le ava fata lava ia o le vai nga lava ia a fai o le nga e ku ke mo e. You have the right of way voided. O e te tau no mo paka le. Ia fu foi dale lo ya no fai dem ka. Vai a wal waku ya lava ia. Wa tu pun mera. O ku pun mele ke mo ke la ko foi lo makanga vis. Lo fa kuanga.
Mai fa fora ka va le anga sa ole o ku ko inga ila a fi tonu langa ole paka. Ia. Ia. Ia ai finga wa família i o se paka so ainga. Ele o se vai nga na e visi. Lu ngora fam talanga. Ele o se paka la ainga. Ar kai me ke paka la ka va le nga e sa ngi ke mo ke kuoi. O lau paka le nga mo na tai. Ia. A wai le fa pe paka nga me le sala a visi ska va. La ia mai sa o iki oi. O la ia fa tonga tato tunu. Ia pe no tau ele ngula fo ke lo me fa pe nga. Pa wa lo vai nga tanga lo nga lo le o le tau si fi de mu vai nga ia. A le pu moni ai e la kiki lo se man. A fainga o mo o ku o ke e mo la paka. Ia. O ha ui paka. A fu le ia wala me nga ko pole vis. O le sa wa la fukasa. Ia mangkola. Solo muni me lor ka vale le wa mo ri sono muni. E anu ngai dei kura yo. Ko janga nga pasia kwa e va loli. La wa mo mo ri ka o fira ka. Kangar ka upu asar fusu. Ya wai o le fu ka ko o fai un or vai so le tumu va. E tele a inga nga e fai mo me o fai nga fa tonga. Ya tailo ye pe tele nim ta o tun tanga nga foi le va nga i fia. E o e paka foi le a disability pack. O fia ya avisa la va nga. Mana tua. Ale ai saukar i luma o lou sa. Lou sa mo mar whawhanga. Pe leanga o ao. Pe iai ate oe nisi o mana unga whapitoa. E manga o mia lau ka le ke paka. O longo winga ele mwhai ngofo fore am ka wale ko. Ile o le vanga le o lo whaia o le tele i o nisi o tato turu na walau mai. O no lo maua iala kousala. Ia. O lo wa whakamala ma lo le whamau. O lo upu peno ta ura teimu sola. O paka nei. E kura paka. A sa wa lunga marka ko sain vulile. Ia iai le kari luma. Ai sea. O nga ele loa mai ia ui whafor kusi paka tu lo po o fo ele leo. O e whare kongo wa au. Mari. A de wa sa e paka ai. Se ia vanga na ua iei se kari fo ele ma se whai loi luma. O e iei niu mana o nga whapitoa. O ila ke paka. Pia sala le menga ri. Pia le sa sala ni mas furu sala nga. So mo ko siaki ke mingi. Pia o le sala le sa sala ni mas furu. Ia. O rongo nga mo le pa u o sela wa. Pia kan mi ka wai. Ia wai e foi lele ia e misiala ia nei au kila ni sot. Ya, wai sia lua kusanga ka isanga ka foi lele paka ina. Sa ole. Ai tilo ye tol. Ya ole andua ole alua ku paka fa le ya ilunga ina. Ya ai sala ko fi ngamor ko fi o vale mun. Ya sa ola, sa nos furuari. O soli. La ya lo falmano. Ya lo falmano. E mana tua se man. Ia. Ele o fa pe o foi e tu la fo no ni se vai. E se sirfia se man fa fo ngana tinu. Ia. O le whainga tā ia i lato o lo ia i mana o ngā whapitoa ni. Māri. Ia. Pe a paka whaakasi ma le lautili. Māri. Mana tua pakangi, e whai ina ia lata i whale o lo. Ia. Lata i vāenga ina ia whaingo fie mo i lato ona whioa i e mau i whafumatunu o lato sa. Ai lako e le lus fulu o kausanga e lako e fia kama e pakainga. E maria nga skaiti. E avela se lau lima sfuru. E whai e whaaka wai lako o lo mo i mana o whapitoa. O lona winga. E te tau o na usta ia. Lisi vaenga se man. Wai e rito tera tato tinu o lo o maua sala. So si shopping center la wai te mini nei. Wai e teimi whapitoa e paka i lo sa. Mari. Ia o lo iai tarwhati tai manu kaua ia. Ia o isi o kāpaka e iwas fulu minute lona winga i tū lama le afa. O lau fautuanga, whai kaumo mua kako kaimia. Ai sea, e umanga e eva, umanga e ka whakio o le whare aka unga kursala di sirua vai aso. Ia o le vaenga e ofo ilai i Otara. Mari. Pe ia Otara lopa i ualua i kula. Le awa noa e mawhena e pakai. O lona winga, sila toto ai vaenga ia. Ina ia awane i whaasala i nei oi. A whaapea wheme se rau lua sifuru. Nona winga, whai au fufuanga i tuto no le lua i tūlare. O longo winga a whaapea se su e ngā kalala o mene whai kongio. E re e lava le iwa sifuru minut. Pawanga su e ngā kara kaunga kāre.
O le afu ale la faia. O koe la kulo shopping center. Ai fia karongo me si kia. Ko kongi mo ka karongo e ka vai la paka. E wa me fa pega renga o mire alo ka ke o fo ka i ka se fo. Ni tala na kui. Ya langa e tu mano. Langa e se tato. Ya mali tu pa tina. O ka ko. Nga le lua kua o loa fa ka loa. Nga singa fa ka lo fa so i fu i fa. Soli. Ya o le tu para leo. Ora le ka mo le kupa langa le mu wa nu fa le. E o manga loke o fu loke aku ia mea ai sa wi fa mai ka koe aku ala le si mai pasi mai lua I kula o fo shopping center ai o mengal pe pange king fa ai o malova ia so ka un wa ko sala so ma ka un karanga pe pange sala e ri ma pe pange king ole fausuanga tata pe ya me kawa ole afuna ole ako kongira ukalo ole ako kongira ukalo on me la ia war me ga ko po fai la tala se bon ia ona tala se o que no fez o corum já fa a fai ole fez ko kartina la inga e fa ko be ko page me afi aya wanu man banga ko sulima mingo Ero que esa pinceta. Caramba, cuidea, caramba. Já sacar faz povi coi foi mesmo com a malu, faz povi. Olha lá, de malu tá tudo, olha com vivo caramba. Ya laus, sange coi fa caramba, shopping center. Ai, olha xira, Mary, tu ora ka ko paka voi lili au ka fodi man ko le footpath e mo singa va o voi lili o isi vainga e la wiki le va o isi vainga soli ma kwa pe ya se awala nga luele le ye mo ko la nga pa u ya e se sala nga e sala vainga e man tu voi da e fe o lolo la I wa le shopping center a fai o lo o le fasi vai va o le lu moro fale le ke kinga inga mo I vai aso uma a e paka e ma wa sa ai we e fa pe e fai o fia le kanso ai ma wa sa o le si de vai ga o lo mo voi sala tatu tunu a fai o ka ko o le shopping center o kumu ka ko fidi ma keki ia paka fa mulmudi sa ilisi si vai a wai la u fam talanga le vai o le feo ia au kuspaka la ye o se o pe taxi fo isu ngal pases a o fie o lo wa ngal ko nga paka ma ia muso inga e a maka fa solo mai a o lo na winga a fai e lo ye ni laina ele o fai mai fo e ke paka fa mulmudi a we ke paka a fai fo yo lumo o le vai aso uma le ke mo ngai de va ai kasi rau paka American so vakula usala po de arva ya so uma de ke mo ngai tu la fondo le malo e sauna e paka ya malo va ya antonio le tulanga na ia wale ka ko o fai ngora yesu e pia ma ia voi le pe fa pe wa mo fa fia usala I o ka pakala ile trapa yo ia pe fai ko wai ko mai singa rua I kula ai o ka fa o mai I wangar pa war me mo usala wa usala sa u moronga fia wa o ma fero ya ai mai o mai fo le sa dama ai le da ko mo tike alonga Walu fa un kupe fanga ilisia ka sanga opposition wa ai ko sa masana wa kiri ya lo no viga sila ipakai la mangingo o le si vai fai o e do mo wala usala ya o ki finga mo da for ka ko kongi na sala ma lo va tanya tu mo va ya le tu si vai ngata wo po ya ja ya ai le tu lo ngai na tanto filo inga le ya o le wa matana fai wina ia talonga al fana ia o le fautuanga lava ia matua fa molmole ia sile pe le saunga le mu al fana u taimi o talonga ia o le siva engolo ia pe lato o atu ia mana tu o tatu pakani silman e sa ile ava manusi mari
a lo mai tauina pe yo ile o wai si pe fi ing wai o fa tuanga wai fa mon mole tu le le ava malo si tato la ma ta fa mon mole wai e lu se la ni mas fu ta la usala pe a fa ile te tau ma fa ina ava malo si paka masani la vai ala o kilani de kansola po ka ko ka paka foi po tau lang fa tau yo li si va inga fa mon mole ya tau tato si la le sa ole mo ne tato matua fa si to telo te mamti na matua lo li lo po le to fo me yo la to ainga ya le te mine yo lo ini sa idea ya ole fa to ngala va ye fa mon mole a le fa mo mo ne tato te mamti na matua ne weekend a fai o tau fu se malanga tato ainga ai le abeta mamti na ma ai se o tato ainga tato te fa tu na avenue tato matua tu ya ale ni ya weekend o ke kau vavai tu fo ili tau e te ua whale tonu tanu nei weekend wha mole siaki whale lo sa wha mauti no o le lei ato toa ia a o lava lau malo longa mana ia ale ai whai se malo longa mun nei tu la ai le i alun malanga ai a whaino e kango whina ama malos pe kasi pedua le haina kolo lon malanga se o sisi aso po le siaso so oi ona le lon malanga a fa mo tino le fus pa o sa ngole mo o pasis ya ne ya tu la fefi tu fa tai la tu fa so a fomo ya mo tato por kan mata mo fi ni fef e o kele me nga ya foi la wo lo la ko kongi fo kala ngo ya fa mo ni le tu tato tu no ne weekend mo tato tu no se weekend fi mas weekend manuia ma tu fa mo mo fi siding yer fa na pe a fai we ni si o vai nga we va yo fa le tonu lo nga me se la fa la fa sai na mala o malo si mani si o kengi lo ye si de sango de mulo ai family foi le tu la to fa ya male to si manu fa o se weekend fi fa ma ha fo la on se po se le va se fo so fu ja so fu mai mo ye on la wa to lo gan tul pol kala me ya male mtanga lo le to fa ya tu mo va siki a shu le sungale li santini wa fo ile longo puia li o le tupa ia ma le tupa mal ile anga antu le fai ngol riva yaso ia ma wo se fai nga malo longa file mo ma le manuia ia ai le o le tanto sa ili masei ia e mai ma wo tanto selen ia ma mai ma wo tuai ia ma lo au le leina ia wai u mai follow fia malo ia sa e au le ia e umangi i o mo kwa ke le ia e sa o kala i si kupulanga fa ma chodi wa la ko kwa ko pare u lu me mo ri fam talanga wala au le o lu tasi tasi va tasi o valu faiva o lu tasi va tasi o valu faiva o le numera 9 te mo ia le sungalele i santini ia pe a fai o nai mo mia ia se fiso swani le fa mana manga o le tula fon ia ai le fa pe foi le nga ki manga kencho la usa ili ai ele se ma fa le insignia kencho i ka ko sal manu ia le viefi In this update, Kamala Harris has outlined her vision for moving the United States forward. The Vice President's accepted her historic presidential nomination at the Democratic National Convention in Chicago before a packed-out crowd. She calls on Americans to recognise nobody has to fail for everyone to succeed and to show the world what the nation stands for. Freedom, opportunity, compassion, dignity, fairness, and endless possibilities. Around 2,500 St John ambulance officers are going on strike again tomorrow. For 24 hours from 4 tomorrow morning, they'll be striking for the first 4 hours of all shifts. St John's Dan O says people should reserve 111 for emergencies. If they have a non-urgent problem, that they contact Healthline or seek advice from their pharmacy in the first instance. Biosecurity New Zealand has temporarily suspended all Australian imported tomatoes. It comes after the detection of tomato brown rugose fruit virus at 2 South Australian growing properties earlier this week. Biosecurity earlier banned tomato imports from all states except Queensland. The decision will be reviewed in 7 days. There's nothing to suggest the virus is in New Zealand. The Prime Minister has dismissed the opposition's attack on his speech to councils this week, saying Chris Hipkins is out of touch with ratepayers. Speaking at the local government NZ conference, Chris Luxon told councils to rein in the spending on nice-to-have projects.
Chris Hipkins addressed the conference this morning saying community pools may seem nice to have when you have a pool in your backyard. Luxon had a stern reply. Get out of Wellington and go talk to ratepayers across this country who actually are doing it incredibly tough, as I've seen with the reaction to my remarks, that actually that's what they do want their councils to do. And that's news. In sport, Warriors star and former All Black Roger Tuivasa-Sheck has pledged his rugby league allegiance to Samoa from New Zealand. In one of the biggest international swaps of this decade, it's been revealed Tuivasa-Sheck has been in talks with Samoa ever since his decision to return to the NRL late last year. Meanwhile, Kiwis coach Stacey Jones, an assistant at the Warriors, has given an honest assessment of the club's NRL season. Last year's preliminary finalists are out of finals contention, but will look to end their year on a high in their last 2 games, starting tonight at home to the Bulldogs. A lot of little things didn't go away, and we didn't make it go away. You know, we had 4 or 5 games there with Golden Point. You know, we could have won by kicks and that, and, you know, you add that together and it looks totally different. You know, we know we were being disappointing. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ea, taimi ilunga na wanti lau sifululua minutu betenele tulai 5 na unga whafonga tulmalu tatu atunu. Ea, isa swifa poponga i tale vai whanua. Ea, ila ngana peritadia matala i talonga saunia matapinina ele tumaitai a Raylene Ramsey ile nei fui vanga la fiafia svangine si reporti ole tala ole tau maile ofisi vai tau i nei au kilani. Mole a fiafia na nei e family reporti e ole ai nei uanga manai timunga ole a to ulu mai i se taimi la fiafia malpona nei nei se vilange mele tui matu se fulu fitu ti ki really vela molunga le so al malu le pona nei se fulu lua ti ki ri ia ma engotula ile toi 5 minute e toi tali tu la ono la fiafia na nei mole so tau e fa wopia ia timunga maile va va tau se o antu ile auli tau ia elangi le mo se taimi la fiafia tau ia masavile angi maile tui matu i sifo se fulu fitu ti kiri le vela molunga la so tau al malu na po e valu ti kiri ia ma e so la ile toi valu minute e toi tali tu la e fitu ile va va tau ia mo le tatu atunu nei Samoa ia family report winga le tau o au fe lolo fa solo ina ma losi o savili ia o le tua lo savili mai saute sa sai o lo fitia Samoa ma au me au matimu pu ia fe la atunu ini so taimi fa tuanga savili ma lo losi lo famoso sia pe mo mea po mo nei Samoa bona ni le tatu atunu io fitia sfanga le langi au ma fe lolo le ma losi savili ia e ono yaina i timu puu e feo lolo malosi o savili mawhatau ini so taimi. Ia, lua se fulvalu ti kiri le pelo molunga la soina i Samoa, al malu le poana nei lua se fulma le tolu ti kiri, o lewa kuatu patenele i tulai ono, o le fiafi na le tatu antunu. Lewa kuatu patenele i tulai 5 na fiafi i nei Aotearoa, o se vaingana o se reporti o le talo le tau maile ofisa vai tau i nei i Aukilani, mana i Samoa. Walo le tautua le Pacific Finance ilo donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau tau sanga online ai tasile i tulai whatali e se tali e ia inga wha bitoa wala lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yoes, vangene si reporti o ala telelo ala leo Radio Samoa se furu 5 i vatolu ile nei foi has farele le asulus furu tolu o au kuso lua fe lua fa ia pe ma sene ita to Manchester State how we won long malang my name on kau ia po saute so tuli tui ma tu North Shore Albany fa se furu minute le umio lo fenga malanga 5 furu leono lo tu malang my name ma tu nei saute ile State Highway 1 lava le name
Ea, o le State Highway 20, lo malanga mene i saute se o tule tu sifo i tere tu, e lua se fulu maliva minute le umilo whenga malanga, feo lolo polo ka wala, ea, ai wha te leina o loto malanga mene i sifo i nei saute, tolus fulu lima minute le umilo whenga malanga. Mai na iwai takere po o Helensville, se o mai nei i le City, le State Highway 16 lovely nei, ea, o le lima se fulu minute le umilo whenga malanga, whaila wasina tira poloka, ea, o tau mailo malanga mene i le City, se o tau nei tau le tu i se sifu i le State Highway 16 na vale nei ia fast fumana fitu minute le umi o lau whainga malanga. Whai le uno sa moai malo lavalo na sai malo fo i le tau antai. Os vainga nesi report you o ala tele na wala leo radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Na alofa Samoa wa ule nei o kaasputi alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu amo Radio Samoa, Vevela a. Yo e malulu to vela to e mafana i listimia e sa ori isa. Ia e moni lava sia. Ma lo sa o a. O leu te vai tu tanto reportia sia o te vai tu tanto. Ia o lea e. Ke lo do a kule lo lieros. Pe o lo lo sile la ve mai. E mo ki ngoa nga e kule ro dia a lo se ngale oats. Le ai o le family le ku i McDonald's le i. Ai wo se ka pa ka ho ile le yese mukia. Ia o le javana le vea mai nei i lo on ramp le State Highway 16 lo malanga to United City. O le ia whangarei Nelson Street ia o ina State Highway 16 no i le javana le vea mai na. Ia fai le mula usa Samoa. Ia o le lewa tato mai nei le weekend. Ia o le fa moi moi lava. Ina ia tato malanga malanga i tato ainga ma tato mahota. Ia malawa. Fai le mula tato sa lewa tato mai nei le weekend malo lava fa malo si malo foi lo sai. Ia ile nei foi vai aso no tolu la va sino o kuso. Va so fo va so mulmuli. O tato si atu le me foi ngalo le Far State. Ia nga ista me alo Far State. Wa ile ia fa mga ko kimingi o ko ile vai aso nga. Ia la fa mai ia ole me alo fa mai o isi isi o kari dei o o me ngai ma le Far State ia o ko mo vai aso le ale peir Far State. Oh, so. O longo me. Fa fe ka ia fa me alo fa ia. Fa fe ka gele a mo le me alo fa kwa look forward ala ia so lulo le verso. O le nga. Ia. E la fa le mi sia o nge o ia. Ia musika mo le mana vonga luenga manga se senga le divango le fia. Ia. La kurkula fongoriza. Fa asar siva, fa asar fasila, fa tangalo. E kanga siva. Nei, e so siva. E kanga siva san fasila. Awa me nga ko poela ve o ka van. Ja. Ole ma lo si o lo si. Anga o si e ko me fengo lo si. Ele kulor ka. Ai kurve pins.
La upelea por fea hoy. Ole fa almo si ole hoy. Anu le va se tau sangi mai. Fetu ole langi se sai ni mai. Emana tu yo ma fau fau. Young and Mana Vonga, Wenga, the radio sample, the divine ole, Fiafi, Maya Spoon Breezy, Malek, Malo, Keenan, Indy. All the busy with Fagoina, La Billy, or fair for the young and walk with Kefaka, why you let a kind of Mokiri with someone there. Yo, I don't got Pakapo, okay. Yo, Fabi, young and Mana Vonga, Wenga, singer, the divine ole, Fiafi, the radio sample. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, I le aso whaleile aso tolu se folo au kuso, na o le fasa furu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a furu lima le fiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Domina Road I Mount Rasco. Monisi whamtalanga, bala au mai lis I le Old Watasi, o I watasi, o fitu o walu. Old Watasi, o I watasi, o fitu o walu. Ole tui sa mau brothers. Isilia mal se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele antua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa e le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Tina marfana, ole ase tau tapenanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad, a o wha matala sana tala mali e po se poka de tau wanga ole asotama, ua whaingoina, ole dad jokes. Mo se avano e mawai sana whailonga whaapitoa. Woo! Ia awani o vantu ma le 2 minuti le umi. Ona tūle I lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz. O le vilo e tele ana reactions I lunga o le Facebook. O le a manu ma aloi se whailonga, mātanga o fie ua uma o na tāpenaina.
po lo le vilo a dad ma lafo mai e fa ngata le lafo mai o tato virus i le aso tofi lua iwa au kuso le iwa i le taiao na lau leo fa ilonga i le a farsfulu lua le poklame ale fia mai show le aso tofi lava lea manuia le aso tama mai le pulenga ma lau whengaluenga ale Radio Samoa. O le Ardas Travel o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le teiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Hey, hey, oh! Samoa. Tasilimai tu. Amo. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava. O whaataunina mai e Yesu.
E awa tātou te talo atu ia whaamangaloina tātou angasala. Aia tātou o mua whaamangalo ma whaalelei. Ma se tangata na tātou whaia i aise angasala. Sa whape mai nisi a whape whea. Ua maliu le tangata lea e te tau o na o whaatou ese iai. Ia o te whaitu waina, le tō te olo tangata. A whai o lata ane le tunga mau. Alu iai e whaatou ese le tunga mau. Ai o la wala sili lea e te tau ana whai. Ia e tana noa i se tangata. Ua e tali tonu wina. Someone you can trust. Awa e te alu le tangata. E uma whai ta tala ai i si tangata. Pe whaatau suwa iai. Maati le ai. O na whaamanu aina oe. Whaamanu tu mai e le tuspa ia. Amu ia le tangata. O ia whaalia na nangasala. Awa e whaolaina. Ma whaasa aloto ina o ia. O le te talo whaatasi. Ma se tangata ua e tali tonu ina. Ma alo ola i se o langa whaapa ia ina. O le ama whaiai. O na e maua se mapusanga. Ina wa uma o na whaata unu ina e le tupo tā vita le angasala. O le muli lua. Ma perisepa le to lua o lana. Tai aua uria. O le ala fo lea na ia whaata unu ina aia na fita fita. Ina ia wha mua uria i luma o le taua ina ia oti ai o ia. Na tau nuu le mna o le tupu. O le muli lua ma le fasio tangata. Ai toi whaasanga mai le angasala. Ai le tupu o tā vita. O le tangile nei a tā vita. Na o whaalo longo o na pālangi ai leo o uivi. I lo u whaatai o le aso atoa. Awa sa ama mawhalo o au i lunga i a te au. O na o whailo atu ai lea o la uangasala. Na o le ufitia fo i la uami o le anga. O te whaali atu la uami o le tonu. O na e ave e se ai leo la uangasala. Na vave atu le tupu o tā vita. E ta ui anata no le angasala. Wana fia malo lo o ia. O le nei. A whai o ena nāma e whaafiti i se angasala. O le nā e te sila fia na e whaia. O le upu moni. O lo o ola le mala e pei o le kā nesa i lo o langa. E le whaanonoanga. O le a fia ai oe. O lo to ulua malau whanau malau ainga. Ina ua wha maulalo le loto tā vita i luma o le tua. O le ana tau talailo na ngutu. Ma ia mawai le file mu. Na maliu Yesu mo tangata angasala. O e fia maua le file mu le aso le nei. Talia o ia ilo loto le nei aso. E te olai ma malolo ai lo mai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa i kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni uala talo tawi sa tulilo ai na pea uele anga paia a o ufati no le tale ni ma o fa afia fia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo loto ele anga paia tama vale ua ia filia molo na fina ngalo ina ia o fa alia o mea nilo ua ia au maia o te fa ailo atu o lona matautia
tunoa o lo ua tua i le lalo langi atoa tangata onu u ese ma o e Samoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga le taimi lava lea sa vala awa i le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua tangata o Israelu o I fea mafia fo I maia I te tonu o tou sa faatafia ua toe alofangia ina e lo utama o Israelu o lona nu umalana fea ngainga o Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei malona ainga ta te e mai nisi I le nei faalinga se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya a o fea o lo fa atua tua I le atua eleva aya e a fio I mea lilo ai le o le fa ale tino fa aya I lunga o lo ulu o le a ua taunu e pule o le atua I lo uloto e ala mai ai lana upu ta o fi mawia I lau manu le na sa e tuli nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa o lo ua tua I le lalo langi atoa tangata onu u ese ma o e Samoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai awala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u ese ma o e Samoa O le fe au le na ua fa ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua Ua faa mutaina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale ua ia fili filia Molo na fina ngalo
manatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunua Olo uatua ile lalo langi atoa Tangata onu uesema oe Samoa Ole fe aulena uafa ailoa Uatoe lili ufofonga olo utama Ilona numa uaia toya lofaina Uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya tangata malona anganga Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua ile lalo langi atoa Tangata onu uesema oe Samoa Ole fe aulena uafa ailoa Uatoe lili ufofonga olo utama Ilona numa uaia toya lofaina Uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya tangata malona anganga Uaia tapunia ina fo ina fina unga safaya tangata malona anganga Ioe si o fonga malie ia le songa ya misi lukisua ia male pesa fanga wina tapunia le fina ngale nganga pa ia mamanato o tangata ia fa taulunga toile tanto por klambe ia ole ele mo oi mole toile nganga fa aftai te lama ia le songa fa fenga inga ia pastor so le longa wa foi wa foi tanto por klambe to Moses fa poponga ile vai as foi tami masani tami nunga wanti le mo to valu minute ona tale le tu la euno Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Ia, Samoa talitonu ia lewa tanto mai le tawalunga le tanto por klame le manava o ngalwenga ia mamole toile nganga fa fitai tele lava Samoa mo le tanto maftanga le nei yaso ia mo le nei vai yaso o le ase ngana o le fo istautua o le antoilo fa fo anga malo mai mo le tanto maftanga ia fa mangalo se leo ale anto ona fa tawa le nei isa ako ai ia pela ngaleo le toilo to suifua ile nei afiafi mo le fa ingol nei vai yaso tanto toi feiloa il vai aso fole aso fua pe a aulia ele alofa tunoa ale tanto tapa au sile langi alofa tele atu Samoa le watinu pele soifuia ma ia manui Ago. Ia. Fiangana fa kukueno sar ki vai ngolo. Yavi. Fa ila sina pisil ne fia fise ya nai ta penanga fo fa ingon neva yaso. Ia ai. E uma fale. E uma fale. Kai au. Ja. E non fuanga ne fia fise. Ole e nei fuanga la hiti, ni fuanga te tele. Io. E masalo ke le ya fuanga ngai ke kausa mi ya. Ki fa aronga ku ya fuanga pe pese vai anga de. I'm gonna put on my boogie shoes. Ja, ole tau le ono le fifine ia amatuli ele tantu ta longa man sambo mo fiti. Longo ingal ka mo muangai. Kau kurikuri yang foi lele ya bawa makangolo nga kongu marfayu mala bama ko na pe ya langa makamakar ya nga isa welo la ya le ngungu ko ya le sia wari ye makamakar yo ya ole vini ole sunga le wa ole fionga le matuto langi ya tiktok ya le ole asu yel no fo ya si yo li se temi le po ana ni longo wing si manga kau su e ko le usap ya masalo wa kinga inga yo ke ba mo ka yo singangi lela ka ngo village ambulance e no e mo ku fa ya ka wa masau ka e ke wa kinga inga ke ka mare ka ke ri ro ya e pi ma ngi el mo le ambulance ya li fa nga i fo la ko pi ko fa ma va le yai mali ya ma ka ko usu se pese ka ko filo e le vai so fo sa mo e va i fo se sia sa ngevia moli e ka ko lo fa la vi sa yo manguia ke le wa me nga ke pisia ya manguia vi manguia weekend ya manguia weekend se wala pat so i voia fazi wa More in me, oh, for
tali ya te ia o io fi fata si pe mo ilo unia nga fi maua pe se ma futanga anale Say, find my